na meka cho se dwumadie wei asisi sema po menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pa ne poma sibre na ya de ama kama na meka cho se bronya chibosomi etoso edu no ne da etoso enwotwe enene 8 October 2024 Krupo twedia po basa yadom wakutwa nso ne nan kanso sa papa we ene boss hadai Timothy Nusum Saprensiemes seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yen hwe urade ene ne tene kane na dia kanyina da o de beka ye ho ewo dwumadie we so eno ti ne ye de aseda rampempa e de makro potwadia pobasa yadom na tawuruma ena ye te babie na moja edie mu afurusane na katrema eso eda bodwemu na ye ka chense aseda enka ne den efrise fire no pa ebesi sabre sayenti atenka boni bia dia na eya aseda ena ye de ema no wono ena ye prekasa jamatu ofiti krotia na ne ho ebo afie mu woni a chenku a yade atumpan eche ne kasa ase sanyame we ena me kamfo no na mde na maw ene anwumrei na me ka cho se no so abo pawo sima edu enwotwe ewo Sompa 93.1 Sompa TV no ye di atwaguo enso ewo so eno ti ka kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de Ghana man ni wiasemani asante agya tum no ene ye ba ababa besomo ni asomo Sompa efrise madika ka kire se de wonte ho ase no Fabra beda Sompa Asem Mpe Nipa na ye pen poma sibre emfa man wa wade no eye nyinya na eduru babia wasase a wakoto no nana esaje afri wonsam na eno na ode beda Sompa Asem Mpe Nipa de wonte ho ase bia no oba ye beko na ye de ajew efri se yen yetasem yentan enipa ewo dwumadie we eso dwumadie obati omra samo anka sa ena the nations anka ofalumba obateneka oheneyire maame yaboa akua asuama bronya boya abrewatia obateneka ewo dwumadie we eso so na kwakosa chiflesa eye producer sa na kwanta bisa Isaac eka producers no na meka cho so wo manta wuruma ene anya bi ne yede besomo na anwumrei yede agu apaso na yebetu no sere ene abasa na de amamu na ne nyina nkamfu ano asundua bu ano ena ye nyina da ye pese ye noma no ewo sa dwumadie we eso anu ntino se wokọ master control room so a Kevin oyata azuka omunyina tawuruma ena ye di atwago ewo social media applications ni nyina so enya asem keto na ko Sompa TV so a ekoba jasisi mpremo bema wo ho sana David ene ka kire wo bi omunyina ka ho ena uhu yen ewo Sompa TV no so ye wo bi ka kira santeman ye wo bi kira santeman ena anwumrei ewo dwumadie we so kofro bofo mpa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo me na meti atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so counsel piosi campaign ena ye ko akoyanim yanim ten ena ye hwe omra samo bibia boko de Oforisuo be manyankopa adaroma bibia boko okay na no ma bi ne ha dwen kakra nsuo no na nkomo mo nam fom de na janka mo nim se agya mo nante fom akọ yankopon so na dwuma obi ampata no ehu yan se su asa sanegu amanfo so mo eba mo ka batre be ha wo mo nsu abuni papa wo kromu a nsu ni nyina se mfa se dama no menwe bi ho a kire ne nso se be nyankopon adama be kan nsa because ba ni se ya onse be maka cho se be bia nyankopon no na pese ona sam tutu ne ko bi ano kwasem ha nti eno ane ye ka se be me srempa fo megu so aka cars ne bases no o man nye ntentem na mo fo mo adin tototo ho Oforisuo enne sister bi o se be bia me firi a manante pa du ha menye ka nti wonya ka nti ebe senso omo ye kwan yesro omo mfa politics asim bia ma ho omo hwe nipa na ewo no no MPP no NDC omo hwe nipa na ewo ma no omo nye kwan na mayen sa so am kwan because jata meshe enye easy Oforisuo sa ma me no ka se okohwe pa nsu to na okohwe ye ma me no ne ade bi mintimi nante papa no eni enwanu ma omo nam fom a enya asem ketwa ena trotro fon so omo nyoma adwen so omo bo ayen because trotro na no mbebo omo fa no mo do akusi no mo jeje wo sa itiano so mpanifo wo kromu a security fo omo kromu a security men na omo hwe ne KM fo so hwe sa den no omo nya sa anadwo awiankwa no omo ye adwuma anadwo nya so omo ye adwuma
anadwene so mo yadwuma because ha adwen Oforisuo enti yenko enim okay the nation sanka bibia bokode ya awurade ya de awurade am fafi nsu anom me baba my fine next time ba oban temu a unya amane a nkeboa pressure na time so kopa na ade a he was so am run about hoya ablepo janshin na mi tike ma musu bi api Oforisuo diso hundi no peso obobati Oforisuo lo kai Oforisuo na ma we bunu na ni kruso aba ye me yira ni jiajo na sam na se yebo ma bende ala kuzio so bo ye da ya biase obi taxi driver emom no na wo camper taxi driver bi mfa ne battery mesi me car so spark mame o so waji 50 cedi ayo oyi battery be so 50 cedi abajo na me bie ma no against ndi bram pa jo ndu yusu ka me na mbetu ndi beti ma decide we na say o hu voice no afi bitezo say of ade 20 enu kwa chenye wavanjo of ade 20 udu so mpa me o case bi no aka no ya beto me aze ya obi odidi obi adidi na dwuma edida ba mebo mani mu ndim film ya nyewe zo no kwa ba jenewe ya asem okurum ha obi a na adwo so nyane nyu be mmia kunia ho akere nyame nhia de se nipa mpe biemu debi atwam nedi kan kura wose wodi bezi so anhwa na battery na ye into ani o later na de ro ayo do benye 50 dia we afia de o se ye mono battery mono de okoye na tija e mono ebesai ade wiye nyina bobo waka se misisi yawo ozi ya nipa mpe nyame nhira bi ba ko da na nyame nhira da ko ye se obi ba ho obi we se nyame nhira o kan sika bia de mo da ba kan se nyame nhira ye ni first na mi board yo be gifri no ho ade abenefie nyame nhira no be kan pan medi no me ne odi fri adu akure friend pa wo pa wo oh yes okay yanim ten na ye hwe na wodofo se yenya transi se ya dodo no a na omoni da ye so se ye de afutusem a emu hwam de ebre won na ene so ye obi e ka kira santeman e wa afutusem mu eno ti no fa konya transi wa fidie no atwe ben no na empo TV no so a na wa fe wani gen na wo hwebi efiri se abrewan ne kan ye o se Sompa TV no de enwansena bi ani o TV no enwansena ani ya fa na se kese pa ene nchia nkoma imameli ewo Asantema pon simple stores wone ne nana honorable omomfa dwumadie we eni agro kra ye beda se omo anya pepa na empempi no wo fa telephone empo efreye no chese ye serial callers no ye beda wo mo ase akwani ansa nyina so efri se omo ni ho a yeso ye ni ho obia eboa ne yonko akwani ansa so eno ti enafutu semu a ye de ebre wo no ano dene na ano hye orofo won se no me ato wa brabo so won se wa brabo na nkasa wo bono osomu na ebu apon otadea na awai fa ku abekọ bia no na yaji wadi awade abekọ nyina no na awade no ayebasa ade ebema enkankro ani mpuntuo aba wa brabo mu bia no usomua na ehwai wabusa ho de koba ye ama brabo no ene wo di timhia saa abrabo no eni wo di asie saa wabusa ho ena me kanjiro bia na brabo wo bo a na wo peso odi ko hye wo bie ena me kanjiro bia na brabo won hye dan hunu so a wono de wo pie kwa abonten ba bia no ka se eye baye o peso boni na na baye na ya na mewuro ho kakra se aberwati fia na ye boni baye esanse wodi asempa na nyankopon ato ne nkwan na munti no saafo no na baye ye de susu won ene nkokoro wa bi o manyini ewo fie orofo won se no miankasa da wa brabo so eno na kwasi broni beka no se case no efiri wo mafranse wa kai de wo yeye
saa no menu awo yɛda wabrabɔ so no ɛno ɛna nne ama awo kura ho ya ayɛ wo din no kasa bia wo maame eno papa eka kire wo wabra wo sane atemdidi egu won so no eno mo de no me ato so wabra bom efrisa tro no kura ka se diuna ene wajani na wonkwa enna aware ewo asase so scripture has it our bible nim eno ti die benkoa na wo ne wafo si so omo de omo kwa omo de wiase abrabo ni mu ne panyina omo anya bi eduru ba bi suku anam kwankwa na ka wonni mu ade che afo bi enso anadie be na yehunu wo ya danen sadwiam densa ye waduane ene watru se tam enu bone ena sabre wo no mu as opese ujai enso so uyo ho hwia enye yie ene pa bia wo wiase awade mu nyina so pebi enso unya eno na meka kire obi se wa kai dia wo ka kire papa bia na wonam sukwa ne so no una na bia ne wo fie ho no wo kai atemdidie bia mere bi wudi no na se social media na menam so a na mekohia kuadonko wo so na kuadonko asem bia waka kira baba wa na mepese mebo baba wa ne din osi atemdidi a wadidi me no se waya wadwene se wo payafuna wo ba unya bi ne okena ka ho unya bi ntri eno timpanifo ya ne ani wo mo ofie na duru ba bia ye ni wo mu eni sesi anom ye da wabrabo so no ama brabo na wo bɔ no okwa enko oba emma wakansinsemu wonkwa wo de okrata kopa adwuma wo bɛkɔ no yɛse kɔ na kyina waba wabusa o maame no papa eduru ba bi kasa bia wokatia wo wabusa busua pani eduru ba bi no opeso osoma wa wo se wonkɔ emma nam so a wo fɔko no orofo no me damanfo bi abrabo so ama abrabo nankase omo bo no mo nhyɛ dan hu ano ama abrabo na omo bo no mo ntimi nkɔ no omo ntumi emma aye kafre kacho kayedie ben pa nanso so no de woye na adwene se wo ba befo wakotena burokyire ye wo fapa no enam no mensem bia ya ka kiro se wankasa wonye ye da bia daniti no wo ye bemmo ye do passport no duru ho no wadane oba eno tie na futu semu amede ma wiase mabunu ene maamefo ne papafo nyina ne se obi bia da brabon wahunu se ekwai bi so wakasa tie wo bie ekwai bisu no obi ani ne yie wankasa wo se kasa ya maami ka kire wo so bebre eno me kasa no aka kire wo ene adwobre wo o se chi adia ene ebumu ene ye ka kire saafo no se wankasa wo se abrabo na wo bono kasa bia ye ka kire wo no wadwena hyeda akwakosi so na so fede so obekọ se wa no ho no akopa na chew ena me ka cho dede bi se eduru ba bia ma akotodwem nyemre kasa bia ten wa brabo ni nyina ma ne wanhwe ya na wo de saa na saa no de kwa asamado enso na yedie bon ho wan kase wahunu se entokwa bia okokun no se yie nase no abusuafo dome eno ena ma ene wo yare no kone kopa acho wate eno ti ye kanchu obi se abrabo na wo bono wan kase wahunu se untume mpem ko untume empem ma kai wutirim no mensem bia obi pugu wo so se sayobam na utumi nya nuhu na ubu nkotodwe epa achew udi dwatoa ekọ na akopa achew na akoma pamu no se de chewa ewo se opunu bie mu atubia no ebie wo abrabom medika ka se tro no dika ka se wani una ni wajani na nkwa na anware asase so a
Orofo obebre yi pa. Efiri se eja ne hira na so din kwase asem no sa adome wa abrabọ no beti akem. Na ya pese ye bie obi ani ne ka kire ne se Bible no aka no sa nye wo na ene wajanko awo nanso so panimu bia da obetwa wa akwa mu bia no wo yo maame wo ye wo papa. Eno ntime pese obi ani ba ne ho so. Me pese obi kai enne ananwumrei. Eno mensem bia obi apu agu ne so ama ono anhunu se ade woi na edi minya no enne ye be akwakokopa achew ama akwam ada ho. Eno tin se na wo moaso ayemre. Enne se wo ye ama ukotodwem ayemre se ade begu fom gograwo. Ni atumi akọ ni akopa achewa. Enne me ka tro se shebre se safo ni awurade na wono ene sesa nipa akomade a faako ano meni fribia no nkonua betumi apapa na anwumre yi ama wade ho na so de ho so a wo se pono bia mu atoto bia no etumi ebiebie eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo no mensem bai eno bia kan gusuo omna samoa Oforisuo das yenche tifoni ahefo mamfa nchakase ema ajaba free me papa yi bia maka chense me na ese mehwe na o meje kakra so ajaba free maka so hu se asem America no ahwe na etwabutu nti no afre me se wo de wo hu mmobo ya memra nti mmia papa me ameba me chia bebia obia no wife na menchia keedu gas papa fie menchia no Oforisuo sofo pani sofo jima ochanya me yaduma nyankopon edi mfie ba kwa kan mfie okay afi ba kwa sana ya kan biti mi omo ya de lobito so na mesom crisis life me ko ya chede na so adwuma me mpa boni ade ojina machi ni ade na sofo ni nyina ni asole mani nyina tinyame yaduma kwasi ada munko jame me na pesanka sa ne birthday me de ne ko Dubai na mashade me yaduma de sofo jima me ma happy birthday in advance ochina ene de ne picture beto so me chia ne bebre nyankopon nya ne kasepa Oforisuo no me asama na wo ken nipa mfansua bibi se no me no first ne hu se chisi obi aka akire wo ansa no ope ho pomasi blese obi adomeme saa na nei nipa bedwen me de menka bibi antia obi awo de se nipa na siso ne ne normal bi a wo ye bi agigu a abrewa wotifie na huna mane but onim se ne enoma sesa Oforisuo na enoma sesa de na tete no hunu enye ne hu madika ka se first ne say si obi be ye wa ye ofie nku a ofie ni pamfo wa nkwa but ne obi o wa bontintimi ye wo Oforisuo no me asem a ye ka no ene se obi tia enye de afri nipa nanu mu ba wo wankasa check wa brabo we ya bawe a wasiso ampa wakobo adwaman nyinsa ba nyinsa ba ye no wako akoyi akola no atoagu Oforisuo obu okura wo yi akola na sebe na ne ba uhu ne ba obu ha ne bema uhu ne bema tini waye ni pawie na nipa dasani ade adura kokai yi akoda na atoagu Oforisuo na mamenka saase mo ye mfa wo nsi obi a nyankopon obi a ode adwen pa nam wiase na nyame awo ma bia nyame ma na wo ode adwen pa nam wiase nyame ma na wo na obi ho so adodo na no watrase na nipa na ntimi nka o masem watrase na odwe yi awo yi a mabom pa emenyen eyade bi a mesi so me koye yi o akoda no kwa na waye nipa o ena me yi ne tugu ye toilet Oforisuo na saade wi enome obi anka nkyere wo me obi ana aka cho se wonwo ne mo wankasa cheke me de bia meka se nipa wudu age bia enoma nkoyi a wankasa du me bia watrase na se life se edi na noma nkoyi na wo de ko hye obi
eno nti obi tan hunu akoda bi tan sister pani hunu sister pani bi tan nwa ketewa bi hunu kwa but no ma wa yatie nipa bi no ne refi Oforisuo obi betima sori se wonu de wo ka na onfa nchew se ye papa o ye boni o obetwa wano akire wase obetimi di obi atama amani su sei mani supon hire no e kasa bi na intasam e wa bonten nipa bi wo ho a on ka na wa bonten e no me wo da Oforisuo oni no mama fo ene dem ene hadwaye ene torete so obi betima to ne ho punum obi betima to ne ho punum aya watu kwan no oye nipa ba ko ho adwuma asem bia o ka kire wo bi ade esese nipa hu ni se Oforisuo hu se nipa ba se 10 abomu ba ana nipa ba 50 abomu ba no mu nyina ba ana ona fofo mu di woni o mu di agro efia wo frim ifia nwiafo kra o mu ba no ma menka sem bi nche nipa da se eso obia ne destiny eso obia ne kra wo ni mu edo kasa kire obi a esese oye ahweyi obu ha obeka ho akire me de men ka hwe ampa wan ka hwe ba ne ka na ewo ni mu no fa nche wo da ono kura no ka na fa nche ono kura no nam ono onim sa de kra fa nche wonim ente no me sem bi wo ho a enye obi na nka nchire wo obi nka nchire wo yatia yi ya nyina ya adwuma but kra wo obi am e different e wo bia ne su ni ne ban abrotia kra me ye suotia na nanim ni nipadua ne de obetima ka so me nwan me de ache ba ne kra na ewo ni mu no ahwe onfa nche me da no kura wonim ewia sasetra no eye bibibi na nipa nim ache se o trans na o tie futuo e wa Asem Mpe Nipa woni nipa de be very careful Oforisuo wo ye tie obi a de wa fa wani tuasa adi te say ya nwan ya na no frɛ sɛ okosuku obi ne boxer shorts ono an fa ya no ne na epe ye nwan e friend se kura na one Oforisuo obi afo obi ade wo kope no ne nwan na epe wo kan wo ka bi ade ne ya ne ya enso sa nipa no aka na no atum Oforisuo obi a won ka bibia ba ne kra na ewo nim nfa nche wo da but wo nim trick wo wiase no okay obu an no me na da no so no wa na dwe se sa no me no se be mpredwa sa ukofo obi bibi nkwa na ye ka ene wo nya kwan akodane akopa achew obu a won kasa ba ne kra mfa nchew da to Oforisuo ye besre ade na ekoso wo wiase no se wan kasa wo pe bibi na wunya na wabra banko yi a trase check akora bia yini tugu ye na no akora ya wo no obi se wo mpe na toilet paper bebia ye de that be a toilet paper gum na ho no de akora na kwakoto Oforisuo obi de ne de akoto bona so ama nkra ne ntatia afuma akora ne ho Oforisuo na sa de wo ye wie na kodru baabi na wo so wo ye bibi na enkoyi a wo de kwaso obi so enkoyi ma wo da enne obi asema ye ka obi asini trase ne se ye masem ne ya bosu ade bi a wo pa wonya no wonya bi nanso wanhwesu ye afrinensa ama ye no me da no so na obi ana kese no wankasa ade na ye kese ama to Oforisuo no me asem de ebesre obi antie na ade na ekoso no koso bo mpa ye na de obi ye ya ankoye no wo sa nipa na sa de men ko ho na ne starting free ne na no ma bebre ho a yentete ehunfro ne nya no twa ade a enkoso ye wa brabo mu no ana kasa bia wo ka che obi ye nwene ho okay ne ye hu ne ye fanta wiase Oforisuo me da se abrotia Oforisuo be ma me da se na me nchia ye tiefo ne ahwefo nyina na enema bi wo ho a Oforisuo be ma ya ne ye fa ne tra wo abrabom na nso senka ye tenase na yetimi ede ye ni akoye chi na yakaka ya setena mu niema ahodo bi a yaye eni die mpo no ye nchi wo hwe efiri wo na breso na aba besi wo maame breso anasa wo papa side na wo de besi wo de so otimi hu se Oforisuo be ma niema bi wo ho a se abusua no mo hya ase enso no omu ntimi nwie wo abrabom enema bi wo ho ase ya sign limited line bi e de ama wonum se sa line no eni kwan se wonum tra e wo abrabom ya de barrier bi esi wonum animu nte no eni kwan se wonum timi ye dey e break it through that barrier e kwa wonum animu abrabom enti ube hu abusua bi wo ho a
safely wo mu nana so na nanka so aso ye no saa na line no mu na mu saa ya wo no moko eto da bia generational cases etimi nya nsinsanso ma yen enem mafoi yenim ho hwe yese de tetefo no ye no ene mafo ye na ye te so aba yen kan hu se tresem na ka wose ade pa bia obeye no esunsinsanso papa no anase sunhira no wo third and fourth generation ba bete so aba se sanso na no me kwan so anase bone kwan so ye bibi na se bia ba wo so a betimi affect wo third and fourth generation enti ewiase meka kire wo bia se anamo bia wutuo no se de mature sempa ne ka kire se ni amohwehwe sa afoforo nyama monye sanfama wo no wo de ade bi di wo nua wanka sa otimi wo se ade ya me de ya odasani de enye ne kwan no na enso no mi pesika no ena kwan no me pe me ho anya ena kwan no me pese me kwa abrochire me pese me ye ajapade pese ye ho se me so me ye ogolo pese ye ho se me so me ye obi somebody ewo abrabo ni mu anase society na ye nam ni mu no enti ne ema bia enye ne dia ade ani kwan senka wode ne ho hyemu obi ade ani kwan sa wofa wo be hu se no wachinchim ne nsa no wafa eya na ebe de wo hwe Jeremia wo ma na wo se de wo pa de anya no wanya no kwa pa so no wo ti sa abo akwa hwe de a ubutu nkosu anya ne de aso se wo bebu na mu afakire obe ye okwase ananka ebei e na wo nkuto kwantakura nanka wo ye okwase anka nye ya enti me ka kire obi asa da Roma yen hwe na ya na motutu obi ebetu no asase we se so no anasa de bi edi bedi wo bi kasa bi ebepie ye numu aba eno yoyo bia da ye ne nipadua anase ye ho bibi be ye no ye ma ne nya kwantene ne so ye be ye nipa asetena mu akono na wonom so enko ha wo bi enso ne na setena fo so ye kasai wo bi wo ho a ekwan beda mu ma no asem bia na ye de banka because of nti yetu ahye yinyame ya adoma bia wo kire bebo so hwese nurse na kora bia ono atiti modwe mu a etimia amafo aboabo na mena wie nursing school wo bia wono na wo ye head directorate or one of the regions e wo mem ha senom ya posting no na ya ba ne clearance ne na ya wo se wonya no se waton na yi se waton di ama wo bi so nim se akwada no ka nurse fo ya no munya kwan ya no mtutu kwan no hu waton akwada na kwa ye adwuma so many months afede ye se na ketu ya ma ye kohwo konkran ya ma ne ma me wan kasa ye de obeye wai enti saniema bi wo ho na ye ya yenkan hu se de ye no ebe ha nipa na bla bonte no adenti na menya de ye na esefata yeso ye kasa ye fra ho se ye Christopher kwasi ada bi ye si asore dem en na kra de weekdays ni nyinata e ma ni titiro bi wo aso si asore dem ani oto ne shopum na dwuma wo ye no agya no de agya na kola wo be hu se wote asore do fo so be ma medema no sinima ka kire wo bi ase wi ase we se no en na ho kwa ena de bi ebetimi mi no e bi a wo entimi o enti so obi ya de a enkase afoforo ye ekoye manana se bibia entimi ni ntina bi a meso me koye bibia entimi me ano brebre owe no e ma bato so why you obi bone watia obi na so anaso odwetwe obi na ntini pen why you ohu yi wotena pen ama obi adwuma bone ma wo kwhye wo na enne wa hu se nipa ni di yaw enipa ne de ne ho asema na so ho asema hye ne tirim eno tie nam so ye bibia nyeye enkwanhia basa eniema ensem franco na wo de etoto wo abrabom a sani atresem na kanofo so ba do ni kyerem wo First John 1 na wa wasese ye pem kan ye fon so kyera wo ye no kwafo ni tini so de fon so beche ye no wate ye ho afri ni entia nyina the moment a wo be pedi panecho no wa hu se awrade ma ye bone de atia wo soro ni asase no wa pa nyankopon acha no wa pedi pakro ne cho no fo so be ma megidi se ne ma nyina be de ebe ye de ama ye ntini ye hwe ano kase ye ya na motutuo ni ya pa obi nso cho wa abra ye hu se ye tia ne na so na wo pa che wo a fo so be ma na wo ho ofa na ase wo nipadua anase bia wo nimdie bia kita wo no na eso nte ye nti yenye ne sa na abrabon so nkoye mfama ye medase no okay eno ti kasa bi obi aka kire wo na wadwinem ususu se eye no me kasa no ene ya asem a ye kanyina ne se fansa to nsa ye ma akotodwem enye mmere sayo no nti no enwoma bia ekutia wo abrabom no e wo se yankopon epagya edifri so the nation's anchor yaw onimtuni bi to numbi wasi ade bi obi di ayeme se de asi afa hyeme mekaya na me ya bodam edi adanse se ansa na obi nomi obi no
na wa ya de a ehye ne kra ne ye nipadua no ya ne nipa nta mfa nya asem ne ye hye nipa kra na otu ho na mo firi se sa no me ne ho adwuma ni nyina wo kra no na ekoye di so wo kra ne fili ya wa onfa nche endie ne ye gina ofutu zo aka che ne wuti ye se onya ahweyi onwene nko akiri na odi ade edi wo bi a onwene ho mienu sometimes utimi ba wo nipa te biam kasa mejae de ache no na wo kra na ka ache ze masa ade nsi muhunu we ma na kwan enu nti na obi timi kopa chew e wa ade bi ho nipa enim nipa nso wa ade atum ka ni nipa ban ni nipa su dotie yi de ohun se nya asem bia but okra na ti ni muhunu se ne oyeye obetimi de edi wo obetimi de akun onfa nche enti e wa awurade asem ye de nam abrabom no wo se mona no ma ye bone oni ho biem enne mo na mo so ho amumuye ni oyeye mpo a woni ho no ye gye amumuye de manema na kambese wa wote ase ne nipa ne se ye ne ya ana onipa ne se ahye no edingofu bebide kura no me wo wiase asetrane abrabomu a etwaso o mani ba won ho so ka sole kire nkofo bi no mu yi sa ya on tokone but yenim obi papa ka asem gira na bere ote ase wo kye na bebia de na twitwi fom twam ni papa anim enne osofa emme tiri mu da se ade a me papa ka kye mi mempa de bia no opedoko perfum bia na ehwam nko ne naso nko sire agya se me de we yem patade o ma sa de mfiri me so eni ni tirim oguzo o hoze e wo life o bre wa abrabom emfa ne ho wakuna nano kura ya we na ye ne nam wiase nyina na da ni bia wo ne de o nyame bo wiase na ni bia wo ade a ye de ye o endi wo hu sunsum akura no me ametuwe ye fra me kwakubu achi mi din eye nan me ye wukuda pa ukuo me ye kwakubu nsam me ye dapa me ena me sa atwe kwaku na misiwe endi busa se krada na me frim no kura ho ahonhom se wo fom no anfum yi a omo de beche wo ana omo mfa nche wo ye hunu yi se onipa bi awurade bo ne bi o ma ne bofo obi mpenhu ndu onim ne bofo kura no hunidi ndu di ade ye na ofiri se okọ awurade hunu mu wonim se nipa ni nim di bofo ni di onim no one ne nenam edi se ko base nipa ne so obepira wa wo ye den obepira wo na menim konfo bi no ye madamfo sa konfo ye oye madamfo ni obi fom no enti otena ase one day bi na o ne shrine oye dwumadie bi sa enti ogura na ni moti abaye oba asem o ka chenze o yonku brebo we ade a waye na ade a che ye no de emfa nche no ye me na so ne mpanimfo ne nam untimi muapa enyese nkofa eche nkofo obi so mra mepa chew ye de asa da ho sika ekura ne nei so onya sika tra sa bi ma mo nsere ye omo ya honhom o omo ne nanam ono de nko se wagya amanaka o ba omo se ya mpene da wonso so da omo ndu de na wo ka omo so omo ye o ne omo pese omo ye o ndi abrabo na ye bo no mpacho ni baby obi afiro adwuma mu na mu nyina ma ba behia o bo obi ye sofo ba obi ye konfo ba ena obi nso ye ohene ba sankofo nyina so kura honhom omo da won ndi sabeta frache sankura bi wo seba me no kasa o ma me kuro mpempai bo me no kasa o ma me kura ne sabe suma bi ani ni fie na wo behia sankofo wa address fefefo aye fefefe ntu free se woni ne ye pena so de ne ya bedi se nipa no a busa wo okofi oni wankoso okoye oboni o oni wakofie kwachia ne nananom e de ebegu nsa agu ne tire so ye bebo mpa ye bi ama no so nipa bi ana ni bro anani odi wachipa osaye no ntubon se oti amane mpa na odi wunim ne efiri wo koba ni oye sofo ba no aso dem wo wuti bi o obo mpa si nipa bi opa osaye pe onim guase ye kan ko no wanko ni ye bo otuo e na omo ji nsu pe edimbacho ono nso kwa ne ba pe toto atuo ndi sa anom we nyina gu tiri so abeda survival e wa abrabomu no afutu amde je onipa bia se ansa na abeka obi no kare ni sunsum hwe na nya obi ya na ye ka no me kokko ametuwe meye ba menye kura onipa bia wo kama brabo ma hye me kra ya me fa ho njew en me wo some adanse bebire bedi adanse bebia ya ye adwuma pen e wona ye hye o ma brabo mu pen a omde o mususu se o mo adene o mo boroso o mo ye tuno ye mu bi ye quiet nto odidi ye no me kokko me kra kura mfa njew oye made ne ninti ase a mitimo odin papa because ye nyina ebewu akobu aten ntimi metwen abeda osika nya misika waduane nya maduane oyere nya meyere
na sebita frache adamfo kakra ebefa ye sebita frache asole ba ku bia ye ko ye sebita frache efie ba ko amenu nyina ko han dan wo mu no na wo abetena se wo bese ma brabo na matena se aye hwen se minim Kristo bi owosoro enti metwan so onu mebu atan da bi o ma me honhom di me honhom ne ebe kyerem se mekeka bo mebe ya adwuma bia no memfa nkyɛw wo hu se sebita frache ba bia wo fa ye no wan fa yie nipa ye fon du betena brabom so obeye kom na da bia behwe nipa obeka che nipa se honho a nipa bedi wani a ma brabo be bitu no no asa agina ba bia ka che na afo se ma nto amana ani a oni ni obedie ndi mpacho no mi wo wiase na eye adwuma se wo kari abrabo ne nkoyi a hwani ade aye obi ba ma bi obre wa brabo mu pa ne ade ye na asem wo kan ansa na wokɔ oba bi a wo da ne promises akɛse em wo wuro ne ho to wanka ba utimi ze nya wo level utimi wuro ne ho akiri ne ndi wata mu wie ye promise ni na wa felu free se wokɔ tie word bi o kan ansa na wokɔ ofre wa da ne ka joza kwasi me na ade wi adi me mfa nkyɛ wo da up to that word no abesi ne wa bobra ye lecture o ware ya na agu na wa za akɔ ware na agu wa ware na agu abobra aduru pempenso o ye prophet nkwa wuntimi nwo banto na so nso hyankofo nkom una wo ma wo ba eye o se nyame na aye o sa anya ne sa na tie o ba bi na aka ne ho ntam se sa de ni ntimi nsu abrabom mu da ba ma bi na aka ne ho ntam se sa de ni ntimi nsu abrabom bi da na wo sika pa ne to awato fom eye obi an ni ko ye business ne chefen wo so de ma no na de ogyina so ye smart siga ba kase nkwa wo fa akodie no na o kan sa ya we me no metwetwe ho ode ne cheme kwakwe me no metwetwe ho ode ne cheme akoso ya wo de fa kɔ so wo se umfa me de no mame a fa say yeska ko ne yehwe ne yebesi akire wo de ayeska bedu botom di wani je ho na atam ko minnim mebusua ni bi osi so na ne ho ofe pa ye ka forma oba ya mutia owo bi enu nti no na titirifo ne ba na brabo mbese ne pe wo koba na sika wo ne ho saa no a na namfo nuanom aka wo fie ho na sebe o makofa ba ma bi enkoye bi o mo mahwem aye dre no e ba na da pa atwa so wo twa o madapa utimu se omane ma kɔ won ho we no ba akwa brabo nkonie na ne ba pa aduane sere sa akra no ho ye na hi to okoto okokɔ one day akra ne tene nsa na owai kokɔ ni ode ta akra ne nsam no onim so obi ani akra ne kam se ne ma me hye inside opie ya na obi no se na me nua ne ho na sabi wa wo be pa aduane a eno ye de amaka to se oba no pa se do ye hwa me mpesa la no se wo ye fun oba no no wa wo kan ba wubi awusuo be akra woni ni obehye no no se sa awurade ma oba ne ho ofa kyan medie brother ababa ibo obra ni bia mia mabusua mo ebe me edini ya na ya pie ma no onko wu bia ye unim ne wiase time wo unim ne wiase time deba unim ne wiase time ekire wasi so awo kwa na se ekoye mu nto obi aboa na wo ka funchie ni pasa na odi twa kwan obi timi te private cam no anamfom wa bonsu agusu na wo koka no se de obesia ye na hunter especially man no obesia bie ka ya hunter bia kafo acho eyese atare no bata ne sei ntu be ye no basa no woko mpacho obi ba wusunu ti aka je se mpacho ne bo anya dindiko isun brebre menka se owu afa meko na behu na kira asem hwe ano ka se ye bunipa na respect nipa na no mintimi mfiri wabrabom wonso ayadome odada no hunu ni abaye ho ne be firi so nya sa abawo ntotweda asetrem ba ya okay enuti adano dwada mifira santima pon ba adwuma na krufrum trotro me faye maame no botok no de agu kanim na wotua ne lofe no enna ote boto no sika firi mu se a load na kwanya mate ni no efa so kasa kire maame no asema maame ne kan se wo bebre pa esa de mahu no obi ani fira ye bra ye bre wa fidie we sunti no na me de mensa atome mano se me asem we minka minne o chena ka ho ni mum ukona fidie ni ko yiwdi a wo se frɛ ba bi Asem Mpe Nipa beba na de de ayo no eno tien kan kire obi se eduru ba bi a wo mu ade yen kan kire obi se abrabɔ no asabre wo hunu so no won kai ni trim no mensem bia kan kire no na wontu ho anamon otu no anamon na ne kotudwiri emu ye mmere wa bra ni paratiase empo okone kreche a nyame wo ho kwan se wo de che no 0554931931
0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31. Hello. Hello, Ninti Fosco. Yeah. Ofosuo pizza ni me do don kinkensu. Maton kadada. Fosuo adaro ma ne fa konye so. Na me ntia opim so. Na na wonkwaso. Kiriam pon tun kono nya okese. No Fosuo adaro ma eda epa ma benya konya samo kona na na so bia Fosuo munto me nkra ba bia me obia no mebabo sedia. Na be ma ho a se me tia na Fosuo. Ase ye kwa santema wura hwa. Santimeru asem na make Fosuo be ma ho do. Okay. So na di kutana nano chefata se obeben no na de two four kwan bi so na Fosuo me come asem so no enne no me asem Fosuo wo kan ya na mpempi no se tangi kwa tia na so a onfane ni to obeye die sese wo ye nyina mena hu se ono asemesi ono so Fosuo we na brantie bi si so na opanyi bi ani mfie enti akasa bi ba ono opanyi ni ntam abrantie yi ni nsa no ye so ana asemi kopie aposifo nsa enti asemi kopie hono ana panyi no ken bade mafaso aferi abrantie ni dinan so hu se na obi nyina ho betumi dia no panyi ti no ana panyi ni se sa na wo ka dia ate so mo me a ene nyina ya nhwe die be tiachi Fosuo ni ba bu suni mi abrantie no fono fedi ba bi mo ya dene no ana obetu no mutu se opanyi no ampa o yo opanyi ni bone apta suna ni ma se ya wi eto mu ko pa acha no abrantie ya ni sima ana ofiri mu Fosuo ya ma ya ni na ho na ya fun obi cha ya pa ni cha wa na go pon be tera ni pa ko so dia ke so pizarro kin kesma no okay hello okay yey okay Afidi. Ayere. Afidi. Ayere. Afidi. Ayere. Afidi. Yadem. Oba menta so ha. Ya mo fa, o ma sa wa be sia papo ni me kebe de so. Itu bisi. Oba. Mwe ni. Police so kwanta bisa. Eze no ye. Ebe kokoko. Mo Michiano pa Missimo Guru so to market. Of fact no do any contract one could you know do. Incha Dr. Mensa. Of no question say Incha no that way no. It's sorry the kako dieto. And then mebu abebi mu adio. Na no question say the blow no me with dead almost so omo checking and di say and no ye wa boss kakrai. Obo ha gbogbo we petini ayo. The media said ya ka 20. Nko do ko gbom yam fawo. Na oba bi nim hwe kura na mikai mo ofi de kase so ya se abeni bi ati oni make de kase tia ba pebi bugo de on tia kase ofutu ade ma ya no pani anu wo buro ntu ye pebu ne ma mo fo na aba na o ya de ya de hu mi ni no akonya no me se da fi de dire makra no okay hello baby afrefre odi abentia kolesia Ojefesa. Odifo Isaiah. Tafu abudo mu kwa o no foso mu ya die. Kama pa. Oh. Se. Opiti on. O rumo school mo ma. Ni obi mo mo. Mo agba mo nya ko ya ko tire. O ga so mo ma. Ni mo bi ya. Me ya ma mo ade. Yo. Wo pe mo be mu ai bilo. Aha, di be cheti. Ngeti na ye go round. Ye ko numbi. Kaka mechanism oh ayana ya ho ya ho pa Fosuo bia mutu ya fo papa oh afutu mutu ya no de me fa papa na afwa wa kan e man ankaza so mo de ka koma man pa yi ebi ni kuka na ti o so abi okra aya tamanu acha pa be ni mo kan e ti na me sense so yo kuka bo ni kuka na panacho na sefi e bo beba na me kamo no okay hello baby afrefre udi wanzo wa kola ni o ay mi sawa habu ni ba ka no okay hey is that habu no wa kola mi mata mo ho abo ho
Oh, ya no wachi ana mama kasi ni chane pa. Yo, na asase no mo de ma wo ho. Ose. Asase no mo de ma. Na asase no de o mo de ma me. Ayo, ya no wachi ya ezie sofu na oba pension na mame. Mate. Tie se ho na o tie, wasi da na wie. Ose. Ya chi ya oba sojani ne mama na onye sojani mum. Oh, no we o sojani o yiri ga so e de so yeguso kakaka. Ayo. Pani yeti o. Na ayi o da fiye tire ni de, ana se da wa mre. O se sei. O da fiye tire ni ana se da wa mre. Tie ni de he. Ah, tire na ya ere ko bobo wi. Ah, na san de me nyini. Me krama ho de no kakra. Nkwankwa na ko me amumenem. Wokwo. Kete chwa fo pa no barakase ye ko bre ho. Ye ko bre yo. Asem Mpe Nipa. Ye di ananti yo. Ya jona sase sujeni ya jona sase. Hello. Hello fu. Ye, da bi afrefre odi. Astu ni mi kasa fi seni iskejiji. Astu yenti o. Yo fu na fa kwanya so na macha atifu asabro moje tren amuti Sompa TV. Mo ya na mawampa. Ofo sabria aye kasai obi sha obi abe ye na de enye enso nipa no se men kafe media manyame na nipa no ka to de amanyame na wo so hu se akiri asem so enye bokosa esa se ade bia nipa be ka se majama na aka no wo hu se bia adwumbo ni bi tachi benim ne obi ayi obi ne obi koye adwuma sika ne chemu no kwan nipa no di ne yanko fa so nipa se majade amanyame se na adwumbo ni tachi nti ebesre yeni abre nya yiti Sompa TV no se ansama ya ba no yebesre se ma yiti ne keke ba asam abre nya yefo se asam no mo de ba yebedi so se de be ya ne ma so be tu ye de amai ofu mefa kwanya so na mada oni watifu nyina ase. Okay, ya jo so fe so. Hello. Yeah. Ina amoni Ajuma dase. I'm going to see what officer that are about. Ujina run about no so pe. Ujina run about no so pe. Obiri kwafo anoche, akwafo nyina hene ne statue no esi ho. Statue ni so pampe. Paja ni tia hwewiem. Paja ni tia hwewiem. Bodua no ekura no. Bodua no sukura no. Na asantema sunsum sikadwa no waso firi soro aba ekura no. Sikadwa no sikuta no dendende. Asantema tiase. Na wa tuni yele kan ko so asantema. Pia. Kame pa kwanya isi na mentia yemi na ya na no tuko tu adedi. Nyankopa ma ne nyinche ne kwa tuntu. Na unu bibi. Jeso ka. Yo ni pa bebre wa ta hisu ene. To di dem me na fie kasia. Na ni yam sese no. Na ta ni ya fie sa ya fla de ne. Itu buje. Kwa so kai kwa ni dia wa dia di ni pa bi. Ani ta ka ti o ma. Ne ni se di abonya no. So Osei ene ni pa di ni aba. Onyene ho. Eti se pe ni ba ya. What's up on the first 15 and go for one? Go to Panasol. Takapana, no so fine. When a banasa, as come back to my water. The king in a care to gas to the soup. So more like a sea medasi. No key. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm Freudi. Good evening. My Joso. About your moe. Yakupo to me. Program nice pa me ta ma baby me page ma bana ta ko na budi asem bi tu ja se obi titi obi sa de me so me program na mu pa no program na me ti obi fie me ni pa ni na ti obi fie ama ni pa no e fiura ne ba ka che ne so obi kunu ama o ma me wo bu ti ro fe ne bo na manie se o ma nipa no 2 weeks ontu in the 2 weeks na so na boy na ka kire ne se 2 weeks na ma me de man na so ntu ontu ana o so ontu ende na boy ni tutu ko no ma ni mura de mo no ma me so ontu free free ofie no wan han wa tena yes like di kura ontu abi ente ni so ni nipa na kwa adwuma makoyi miti ba ana mi shia bla no kwan so wakoye police case se Mini nipa na tuwa bura mi ati makotum ama adi ati mini mu hwiu
makodama ma dia ki yesi be mi ya sa jinista Oh. anura nyenu bi ani wadwuma mu ye di ni na frɛ me sɛ o de me kɔ court ma di na sɛ no sa ha makora bɔ me sɛ o men sɛ firiki Oh. ni wudi me ye me wura kora ho na me si mu program me kan pese me de be dam na mo ka bi ma me na me wudi me ye kora chano o chano papa na waba sansem we na edi akire aha sansem atisisi no me nyama na me wo yin fa me ka me ni fi o na ba na baba ho ye wo Swamenom hotel udu Swamenom hotel a buso obi o ho bia se ope Sompa TV obi o ho bia be kire wo Swamenom hotel ho pepepe udi example temo ba bia no abrosanu a yato no red and white house no uduru hwa Sompa TV ye okay asem o ye fa ba ko pe na mfa tu apo asem o de asem tu obi so a obekese asem o de tu obi so a hello apo we atubisenya na atubisenya Wani o hello huri hello hello baby afrefre udi no good evening majo so ma me baby afrefre udi me na cho na mo he kama pa na cho mi tie mo kom di ka ya ni tie afema amoke edo friend besia se wo fra na utie hu TV no so a na nse wo nam a asem obi abeka ne se ya na mepese mi wura mu o enso so obi o no nya kwan a na wama TV no etie no ha adwene dodo no na wo akira ya na wo pese o mo kire wo mo adwene enti se akonya ba na so nya mu wura mesre wa na wa make very good use of it ebeboa ya kwa yanim ten na yehwe enu tinyankopon hye ne woni monyam a wokyena da obi bia da ya kese wo obi bia da kasa bi ko so a anya wo de na wadwen yon tanta se wedie wedie wadome me yana ana se wedie nhye da nye no me odofo wokyena sa akasa no ena yibetie ne wokyena ewa futusem so obi bia da nyoma bia nkoyie kasa bia nkoyie eye hwan ena ka sa akasa ne de kire wo hwan ne de sa no metabro no eto so eye o maame a wonya ne ba bi ko ana so papa a wonya ne ba bi kro eye wo se wa bi ana se ye wo na bi otete wo ana odofo okyena sa nkomo no na ye ba bedie wano me edaw so se de kasa ne si koye no ne yenkyerɛ sɛ wei ɛyɛ no me yenkonkopa akyɛw anase brane kuye mu ade na ho entumi ntɔw efiri sɛ saa kɛse no na ama dodo bia abrabo akachiri ama amanfo enhu abrabo na no osomua na abupon ode taria na awai na afei ode hye adum na ode hye adan na wonim de wakɔ ɛno tie yo tententu bafo ye bebo ye ntabam ena nwumre yi ye nam soro ye sai enam fam ye ko computer so dwedie emra sisia
ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mo de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya oteli di musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesiwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabefu mfiri na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwemu agye atum se eye. Onyankopoma asomdue nka mo nyina sɛ ne Awurade asɛm ka ɛwɔ Malakai nwoma 89 ne yimu nkosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia mabremo ansa ne Awurade dakɛse a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw ɔda asomdue tontomsom ano ɛto nsafre kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri Abrepo Junction Akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 Shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo waware ache anase ohalbi a uwomuno for waniche Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, na mawani aji area we say. Minya, se kaya dia free SHS, ayama meneme mawahu. Nami uhuni minyempo. Esandia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se kaya bra, mikuna no sheye nyina efri mu no. Ane, mekai pa. Nani daso nyina sa. Se medeme mami ensane nyina beko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me mami ensa, coffee, esi, ene kojo, ene na kosko akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo se omo ba, omo de nsachaye bebe mo. Ebi mo se omo ba omo betwam. Ebi mo so omo ba mbe ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yo ma de ni bi mo. It is just a wine ntua. Na wine kwa ni free. Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wo se aboya homodin bia say. Ye bebo free SHS
SHS ho ban na ya no ma mba mbesai ade papa na nado ene Dr. Baumia e dia bra yen yi o Any free SHS for yana mama ne nkofo se anya possible yi nanso se say dear it is possible afiwe yet to abadi abo free SHS ho ban so mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. Okay, ya kwa yanim ten eno tia mahwefo ene atiefo nyina kwa ababiem eba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so odofo da bia ya na metan ka kire atiefo nyina ne se Sompa Asem Mpe Nipa yenche aso ntia asem saa ena yenhye sufa yen asem yen tan nipa ananwa da be na watwemienu emu ene enam yi ababa wa ye fan lovia a wo firi kwada so ene baaye na baba wa love ya sem obeka kire Sompa Asem Mpe Nipa se wokọ kwada so ele suku mu hono headmistress no ese oye ashawoni ne sayonti no oboni dua edua wode bo no na headmaster na headmistress so se Davida se waya wadwin se ne obekunkum ya o mamien se wo school mu ha no mesumayi o modi ye ne o mu entra school mu ne o kina so ka ho efi se abobonua ma me de ye ne ma e wo school mu adabiada ene Sompa Asem Mpe Nipa de abufuo jeja ye pa ede benti na wukọ bie wano na waka kire oba bi se wo ya shawoni na no so akoya asem foforo ye ma producers ebo headmistress ebo no bono a na nasem o kanyina nse wono de wo hemrase Ghana Education Service no hye na se ne sayo no ntiri so beka sade a agisa mpanifo bam ana wo bom mpanifo amanne na ne ye man kwanya ansa na watumi akasa elutie ma baba wa love ya kwan ma ne kana asem kire wiase amansa nyina senti amami ebo ni dua ewo kwada so ele suku mu hono enene de etogemo a odofo manfo dodo no a ena na efre ye se na asem wodi ani di akire pa ye pe feedback no ene asem onto mobo ase ye hwehwemu no enyansi ase enyanwie efiri se na ye hwe se education service for no ye ne omo bedi nkita ho na o mama maame ne kwan na maame no yeso ne no aye interview na ne papa mkura no na ka maame no ko te ha na ka wo kana asem afei ena Sompa Asem Mpe Nipa ye interview anase ye hwehwemu a ye koye e wo kwada so ele ye ne headmistress wa bra ababa wa ne se maame ne so ya shawoni no senti o ka che so ya shawoni no ene maame no atu nanum etuo eno ti se obi ehwe dwumadie we bi anase ne no obi baba betie bia maame nanum asem ewo ha eno na ye de baba jaji asem no eno ti yenko ne yenko ti ababa wa love ya asem obede beda Sompa Asem Mpe Nipa ema ye gina so ne ye keka ya adwene kire maame no headmistress no se empo wanya de so obeka kire baba wa ne se wo ya shawoni yenko na yenko tie bi emrazisi a enkomo esoso no ye de beba ababa bebedamo mayefo Ajay omunyina ko suku faako mpa choketo ne de okodeke ena miensa ne ko suku wa omukọ no kwada so eli Ajay Mama wakosem ne se ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa so Oforisuo Aboagye mitumi aboawo me pa cho we die enene 3 days na enkra ni bi resume e friend say o bi esuku that was Tuesday no and omo free me holiday ni buy so omo ko school mo honom sana pani ni di odi pani na chi buy say ya pam omo books na am say how books say cause me kai some ato 16 na mamo textbooks and notebooks and you know the ko catch madam ne semester on throw textbooks and list ne mame se na be ya me kwa metimi ehu de me to cause me ntimi fa me tiri ko to books emba so mo ko ye mo hono ma no mo sa buy no mo say madam ne si ontimi ntro list se me ntumi me be yi me man free school mo ho enkra ne ka san mendi nkra na no echi na bese me amekọ na me de masukotie ko se bia na nkra no na je se metie wuyi abus no omo anhye dan twra man koda me pa cho da bi se bia we be hia sei omo antwro me pa cho da okay ntimi amekọ ko se bia na akra no madam na anka ne san e bia wo ka ne sa ana me ame ne nkra ne papa ko ho tie ko ye no yedru na inspector bi ewo ho no mo ne headmistress ne to ne acha me kwa de mankasa police inspector e pa cho so ye school inspector okay enti
ya chia ya meto mi me phone so ana papa ne ka na asem say ye wo ho ne nkra na ba na say ni se na me wo se an on na hwa me ma no cheche match head mistress ni cheche match inspector ne say on na hwa me ma ne ma me ya na ma kwano tum krasini ba oba ho fu ode to honom a shower ni ba head mistress na cancer ache tutu ni na mse what dey no so kan ho me pa chan ana mse ma ya me ni kure no kan ya ni me bufu ye etina akoya akasa ho na inspector na ma me trobu ase asem no me producer de betu manim na menim se sei na tie usu ko school ho no na akoto ma me no ye fiti ho na me ho no bo obi ma mentie yakoto na maame ni inspector ni mienu ne woda we school inspector me pa chan okay ti edru ya o ye chia na mete ho na mi ame phone so ana papa no so ne be ma na mo so be ma ne dika abo amane ati ye to ho madam ni church nsemu ase ai o ye no on ne hwe ne ye ma ne maye na se on na ye head mistress school me pa chan na se school no the population ni nyina no na hwe wo mo so on ne si den na wo ko ma no na hwe wo mo someone so kind of say ma it's meeting me out mama me ma be school na ma mo chop money ma dey assemble ma wo ka asem ye ka dey wo hu enye dey wo ka say bi ase dey be inspector be hu so in papa na say kwano tu me po no kasa create cross ni bat me oba tutu ni ba shawo so ka san me gina hodi na me ma me ya shawo tina me anim no cream ye dani akasa pi and inspector ne so me musa membra bontin na me okro me still na ma me ne kasa di matem chesanya asem keto woni mo dada na me pa to woni me ebia makoho no me ensa pe a me kokra me nkoho nkochia ne bia me ma no na me do makwa kura kla woni ne te ben me pa to me ni ba bi o na den na ono etimi ka so ya hya woni ba ye tutu ni ba Mama otimase kakra. Me pa chan me ti ase. Ya pasa de wo kan head mistress ne kan. Me pa chan. Bi binti school no maboni din kwada so ali. Me pa chan. Na ma me pesa ne me din di betudwa. Medical ka che ne se wo mra wo se wo nkasa. Nemmom eduru burumu a no bonzo fosu Aboagye mani abre. Eti bus no omo antwa man koda no. Me pa chan dey bi omo antwa penny na me friend madam. And na madam ne the text message SMS. And what kind of make us me here and crano me no de akade. And mono ka so ba kopa ma me me share any more until say omo de be ma holiday that was Monday. And it's Tuesday me say jam man e kom kwa akwaji bibia ba by Wednesday dey ma kwa akoto ba. And said Daniel kasa pi and I'm catching some ma wo me etutu ni ba ma me de ahometie ni yaw ebo di dua. Obo ni dua. E pa twan. Asi Ubo head mistress ni dua. Mo adane. Pacho de on kan ho hwe. Wo de dia yi. Medikosua ne nsa. Egu wo sese ono so da ho na se be ma di na ye nyina menim se ye nwamanfo. But me viti prekopa me kan che wo se me dwamanfo. Means wo hu no baabi. Ene bia wo de kasa asem da baabi kro na wo hu no meche me bi kro na me gina. Ana me bo se tutu no. Enya sa de nsu ni fa eni like omonka yes. Eti answer na di kosua na snap no eye saade no o kan say ni nsuo be na di bodua no. Me ka che ne me kan say summit honom na wonni mase onnim de maye no ofiti prekopa frame tutu ni ahawani na che wo hu me baabi enti baabi kro na won hu me se me gina ho a me bo tutu no won che so wan kira ana me front wan su nyama and I'm doing so ni ball hon and I'm because I born am tons and go no e wo school mu ho e pa chan ubodua ni wie no teacher for no ankasa dane obi anka hwe no an inspector na ka che me say me nka makoma nto me ye me ba be bo no ka che me say me nka makoma nto me no ne madam watwi nanim say asem no kan no eni kwan so ka sa asem ne che me because me obi ba ono no obi kan sa asem ne che ne banka enye ne de I didn't know about the semi or bomb said to Namian, mamma crab fuye. And I come, mamma sink or hand, Kenyas and Papa Crow, Hanum see. And I'm mamma cast me from Brambe Dimo. Now I say you at Timo almost I had me board and you are made me coffee. One man I'm crying in our buy and almost head mistress and that's where you were medi. And I'm sure you medicine school and a January you medi.
And some me the bar ha me see me ba be culture mo so we me man free school mo no. Uboni duade say. Pacho man Tuesday na me boni je. Tuesday yeah. Pacho. Efiri omo meka ho hwe. Pacho Debbie. Efiri oso nkola no nko school. Pacho Debbie. Ayasemu. Ayasem kase pa wo. Kwanda so okay, ayasem kase pa. Ababa wa love ya. Na asem o de beda Sompa Asem Mpe Nipa. Emuduabo ene ne mamiensa ye yi omodi. Enam so buku so ya ntwero buku no amabo mo se de ababa wa ne kan no ene masa entokwa we enyina ekobaye. Headmistress ye ne no atwetwe nkomo ene ibehu asem no pomasi bre pa ifiri se eduru ba bi na sa asem no ba na se utie afa na utie afa eno ti na meka cho se Latin kasa no be kan cho se audio atem patrem o se utie afa no nyina ansana watumi asigina ye ene headmistress so akasa otuna no mutuo sentia nyoma we nyina ekoso yenko na ye no odi for Samuel Prayer Council Center nkotwetwe nkomo simadu so emra sisia odi for Samuel Prayer Council Center menhia ye bobo ano Ejaba family house ho na omudi omdwuma odofo ho na jakokko na so adansidia ekoso odi for Samuel so ye no esewani kense ka kire emu nwai anananom ede bedase emu sika hihye envelope mu ayede modi for Samuel nempo say sika ede be ma ne wo sa ade ko bebi so mkora akoya adoye no na odi for Samuel oyenyame nipa oyobia na koma ne wayemi enya asem keto akora orofo yenko odi for Samuel ho ade bia dada ne yade ene wo hawo ne amane bia no adani nkonnua da yeso no se odi for Samuel na makwankyere so nkonnua no etumi epapai panipa memo akwaba Oforisuo eje oso bibia boko de ya meti ase adansidie de se mutie bi o moso ya so bu adansidie de se mutie bi o ya so no ibu omanfo adeso nyina ehwe on say papa no wo abotira wodi twanyame anim epe nipa ha ho pomasible ohun enti nda bia de echi no nyakopon so da niema foforo adi de kire no so ho on say eble kakra ya why on say wakwa abu kakra o obeba no de ade foforo ena epie say de okoye ekofa hanky de baaye na code be yi amanfo ha free ho no ma amanfo egi eni giye no oh adanse ne de eye bebre eti sa oba menhia hen boboa no a na waye waadwene se would be di adanse eye kuma se menhia hen boboa no ha ne amane nyina eko nia oton ayento no odi adanse de obi so buru kwase asoso onsu di adanse de na asama kodi court na ye nima no onu so odi adanse Oforisuo last week ye na man bi ene ne yire eba ho no o bedru ye no o man kasa kokofuo kakraka ana o mde ma obi se onye no do me enche na nipa ne kwa kobo krata na ba no na 7 years ade no akwa ni 70 years o so ba ye no o so antimi ankenkan klata no ana o mo san ye ave 7 years edru na sabrantie fa yekoko maya okoyi pipa ba na animdifo be kan ye so di kokko ni ma na 70 years there the assembly court yenkomla obe pie menhia hen boboa no di for Samuel anim no omu court no ni 2 days kra na ebu asem no age ni kokko di ama no so ho eti ba bibia la wo no se obi na ebu kwasea obi na afa kotikwa bi so age usika eye kuma se menhia hen boboa no Ejaba family house be she odi for Samuel emleja kokko na so no na oye adwuma gidigidi no obe kire code eda so nsa be ka usika na akwa kodi npa no ho no so ebi ti say ahinsem de na so for code no de eno ne atwegu handkerchief mu eno ne adigu hanky white ni mu no omu akwa da so 21 days no okay na wo de aba no akire ho ade amoaye no na adanse no na no omu de man bi ba manhia omu de ba ye no dam krakrakrakra last 3 weeks enne o ma ba be da nyame ase okay 3 weeks pe no dam krakrakra na ateko so ho Oforisuo ba bibia wo no da bia me betena fid kese we so a da me ka che se wo nantia na se wo ma manhia hen boboa no a Oforisuo onyanko ba bia
wo how ni nyina twa besi wo manhia hen boboa no ejaba family house ho na promise and fail eden enipa so amani pebre on say odi for some work asemi say wo de bla na beje akwankyere no wo je akwankyere no ya kodi adanse wo asori dem no etim ko yiska wo asori dem ofo so ti asori dem na say bibi ni hu a ye bo afode kura ye nyu chairman yo ye bo afode kura ye nyu chairman ba say bibi wo hu a wo fi ane e fra ka just time so say e bebo afode o eti bla eye kumasi manhia ahemboboa no ejaba family house ho na ohaw ne amane bia wonamu nia wa hwehwe akira wo pese wo yi a wo de akini ebi mu se papa makwa konfo so makwa we so nsumi hunu hwe de wo se hunu hwe na odi for some say fabla anokwasem de also de akini a hunu hwe no eno wo se fabla abrantie bia nansia na ne 3 days ya obae ekura da ne nan no enya asam ketwa odi for some amane na otwumie no pe obeba susu na ewu so for woka kura semi mekai se mmiribi ekuro bi a odi for Samuel na makwankyere so ma ne wuye no eno kra de Fox FM and the command na nwanwa according to odi for Samuel say omtwitwa eso na manadwo nti so hu ne nan no a na so akwankyere ko so amesa ko hu nan no no ka se eno ena mmiribi ade be kire o so odi for Samuel nyame sane ahwe so ho eti no ebia na so de na ye twele obi de etimi ba be 1500 fabla menhia hen boboa no fabe shi odi for Samuel because etwele wasane de ye kan ya enyeyi is a form yade no a form yale no ye kan ya enyeyi obi de ye akwantuo wa kwa chese wa chine da bia okwa na refuse no da bia okwa na refuse no bla menhia hen boboa no esan se won na o magye o movisa o mokọ no edoso wo ma bia one ne mamienu ebaaye o ne kunu no wa broche wa tere mo be several times oba menhia hen boboa no be shi odi for Samuel no na otwe me nsa pepepe na ye de pipes ni nyina mo America say o mo America o mo gye o mani ye ma no so no ma try be several times o mo kwa de refuse wo mo so etin ba bibia la wo no Saudi ne ye court case yale kranko atọ so wo de achi ne hospital na no man ya na oda konfa no cha ne yenum yi ne de baaye o me ne ba manhia he boboa no na otwe me nsa pepe na man na aso le ba bidi adansi say doctor say enye hospital yale doctor say enye hospital yale o munyi no kofie kura no nkowu ayasem o mo de ne to ka mu ne baaye o me bedu ho no na otwe me nsa pepe man ne ba no na ye hu se ono na ya bo na bombo de ne beto ho no no eti yale atọ de hie bi so modena nantia doctor hwehwema wo se ohunu ba bi ayale no ewo enye hospital yale fa ne ble kumasi manhia hen boboa no eho na eja kokko no aso efiri edwoada ekope memenda odi for samo oye nsankyerani o wona wawale efinhia duonu ne ayi a be ma ne tuo entokura oba manhia no na otwe miensa otutu eti baby biala wo no se ye kan na ye ka se fa number no na frɛ odi for Samuel na busa na kira kwan baby a owo se ye ka se manhia hen boboa no ajaba family house no wo de busa na asofo no nkyekye baby a ye wo no na bra be hia no se wo so ye chinyifo se Thomas ya be hia odi for Samuel wo chinye ni nyina ebe ka dem 0246 66 71 17 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 eye manhia ahemboboa no eho enaja kokko no aso efri dwoada ekope memenda maame entrase enka se chichiri wa achiri sa opese ohaw ne amane no
woso firi mu bi na woso di adanse de a e kumase menhia hemboboa no echina dai eja kokko no aso odifo Samuel oye adwuma no okay odifo Samuel ye adwuma echina enu nti obi bia da how done so amane bia no odifo Samuel omra samna Oforisuo sisi ati ekasa wo se yepon a ye namamponte kwa no so kwankyere bia aba esese yekọ na yepon a seven period kwankyere kase pa no oho ne anadwobere yekọ because edama na wo kana mso refi atekaka no nipa ede na kwoto asori fi a seven period asa ya boni duem na o ma fight ya enkoye akwankyere ba ya na anadwe ye pon program so for them so betwen me ye wie program e tu anamon na yakọ e bi o channel papa no ni ababedu de me pesa me kanya se ye sha se o program no ana ye share program na se no ye de futu se bi ba na ye no me asem na me kasa manipa da sane bi a wotie yen eno me bi da wabusu na wonim ento de bi agya on empaibo maka cho se ye on empaibo e bia hobit ma bompaye but empaibo chi no esesa kwankyere ye adwuma eno me bi ewuo eno me bi agigya se obagigya eno me bi ye seven preduasa ekrono ane kasa asemo se wote wona se ye kan no me asemo a ya na ne etimi ye na fidi pa kase eya kwankyere enti me kanfo saade we am obi biara a wote wa wankasa wote efie wote ho no wase eno ma nkoyi ampa akonwa na de wadi akonwa no akonwa na de udi ye no enim nyam bia anim ye yi wani manyam akwasha abase ba che wonim tama na woni akonwa na kura na woni de bia kura no na wani munyam na ye respecto ada na position ba wo so na woni de bia bi no se bia de wani mayefom na no me bi wo ho a eye nananom na ye ato amanjirima eja kura bi wo kura wo hye yafum kura no me dan so for efie bi mo hon betima cho na me pese mebodi na sabe edu me bi anipa bi a woto afo ani to fom na hwade obro no a wote so kura wo firim ba bi akwantu a wotu fo ani to fom enko wanim to otensa de bia na wo hwe wanim se wanim nko na woko sorry da me pese me kache nipa da sani bia se nipa bia wote asase su bia no esese wona ma hwe side and side na hwe wachi begwa ye kan abrante bia wona ma twenwo otwa nani no naka na to na wie entuti wiase a ese o plane ni kwase wanim kwa na hwe efia wofiri mu no ma ekoso no wankasa tsase na hu se ade wo de na akoba sa eno me da fie o eya kwankyere na de bia kanfo se obi bia wutie bia no esese osore waka na tu anamon na ko odifo Samuel asoye kwaje akwankyere bi wa ukoya mpa da bia ukoya ne ho implications ne dos wuntimi kofa obra no odin but odifo Samuel ho de na kwankyere no ukokora na ode mawa wanwa bega senya because ba bia ukoya nyesa na ka kyere ho da bi so me se akora bi o se yafunu na akora ne hyemu no me se eno me ya na no ye no ebi aka akora no ti akora no beto asase so se krim eno me nkoa oye bibia anya yie eno ti na obekọ fie bi mu no efie ema egu onyina hofefo nkoa na enso omkọ na oma ba fie dana na wo ka asem bi sha abraba awa bi okọ awade o fie awonwonso na emum ba ma befa na okoda ba ma cha na beshit afọ jojo nkoa okay eno ti e be sere obi bia wotu awuti bia tu anamon ko manhia ajaba free na busua fie ho okwa odifo Samuel ho no wo ufrin kan ba maka cho se wo de ntwam udu oforukrum nwashi ofaka o so komanhia uduru ho no traffic light no ase filling station bi ho bo modern na fresh a number na ye de betu dwen na free e beba be fa na e be ma direction okwa de oduru wadura wie enko ba bia bim enti akwankyere no de maka cho se be fie a wo mu no wankasa trase enome na e da fie no e yakwankyere empaibo no aba menka se nyam pabobo ne mo wo ba fa na chiwade e ka na chiwade ndie ene akwankyere e odifo Samuel no okay na chiwade no ene akwankyere eno ane odifo Samuel asoye e bia na ode ne ye akwantu bi na wo pe e bia ode ne ye awale wo ho ofe pa na so
mema ne ba ya no ma say adwan ko bibia so ye kama na so mema ne ba mo ntena frɛ number no na be show di for Samuel na yenyi ohaw ne amane ni nyina enfiri ho number ne 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 eye kumasi menhia ahen boboa no ejaba family house haw ne amane biara eda wo no opomasible ene menhia ahen boboa no entnase enkase echichiri ewo achiri bra be hia odifo Samuel emla eja kokko no aso no efiri juada akopem memenda na wo haw no amane no Erade mfa ne so na onyi firi so na so timi di adanse ne bi na so ye frɛ ewa busua no ma so ye timi afrɛ obi ofosio ye di si he ne ye chietiefo nyina ye tie ye chiahwefo nyina na nsia me bodin me ye nya asɛm me modin bia enti wa onum sɛ wo ye odifo Samuel fan bia ye chiaw wo ye Sompa fan bia ye chiaw. Okay, ya no di for Summer Prayer Council Center ena ekwatwetwe nkomo no kekede yakwa akoyanim yanim ten ena yekodofo ababa wa love ya no nene ena yekotie no sabre kokosachi Fletcher ono ni producer okodi asem yachi wa bra wo kwada so early sukumo ene headmistress no ekwatwetwe nkomo yakwa ne yekotie headmistress nene emra sisi Pacho mi benti mi bisi kakra. Okay. Wada Ramadan, e dey na wo ye no wa. Pacho mi school headmistress wa. Okay. Em say na no ye nua ba bi ba ho say ne ma ba school wa. Na wo yi ne manadi. Afi wasa abodi wasa ka chance wo ye tutu ni wa ya hye woni. E ba na say. Yo me da ase. Bani for kakra me kan say. Asma baba wa be kan on enya no kre. Na no mpo ni se bia me no na me akokɔ sama na me china tumti no de ka ba ho no na ene se ɔde ne baba school mfie minu ni na bia akwan me school no na teacher for no benya ka bi kakra wa adesua ho no ye to yesa frɛ no oba do be keka no teacher for natem ɔtimi de phone fifi e ba se ɔde be mane ba ka sa class ma ba akola no ye reading madam say emra ma kwan no de watem aden de na munim na wa brochi so be kasa mane nkasa nti be ko to so be mame enya ni sa wa school de obepe ka bu headmistress no a me ma akwa mo akọ na ne ma de ba school no se be mani mo a ne kan keteketi ne honam nyina ego enkura ne maame no pacho han ahwene egu ne nan asomation ne hwenim bibi wona ho ha me na ho tese no ba school mu di at least but na kata ho kaka so kura so ye nkura school medical fin na town officer ka section ne say sa ho tese ne o se han me ma na tade a o de be shenti se no no obeya be school etoso o se ni ba jogging sheni ba school me na otwe ye kan o se onya hu se ni ba niema eno so ye ni bre ni ba na tade na o se no ye pa yenkra yenka no nkra maame onto me teacher for ma no mo hye na enya de hye no afi so Peter madam se ni ba books on to okrokra ne wato no so a oni free people na o se on san to so e wo P2 san twere mu nko notebook ya twere operate na me so akwane fere maame oba ya wo se akwane books no ebi wo ho na science on san twere me se nya ne sa o se madam tell person what time any was come say no bo se ba mo de kogu mo ka bodu mo ma suade me ni bi na di pechina wo ya me se be mo pa mo ti chafo na mo ta me mane no mo na se asensene mo be na ye maame ne ka sa wo pacho han no dance for mo be na ye mo pesa motam benni awo madam no de me baba school awo se ma shenika nika no bia ka be shepa what se woni bia ka be she woni bi nti na msmame teacher for no mani mre wo sabe woni mre na ana sha wo fatale ya wo de ba school na ye mo fe o mo ntimi nhye bi sa wedding na wisu ye e na o se wo so ya sha woni pacho o de bia keka man kan sa na papa ni mu bi wo bencha wo so fo mu atimi nchen me da dance for o so be me into opie ko ye no me kwa me mpia bonten di teacher for nyina tem ye ho afia fim ba ko me se so support bi bre
me we ahoy o kasa we na okọ en misa eto atwa eni be 30 minutes na oni kunu stand by na me se bi obepa che okra to ba no so ya sofo ne pia wo se sofo maka me so obo madam me via maka no sofo se na we krache we be ma faresi from we ya ne na my ayade me kra me se ma me no oba o kasa yi ka bakra ka me to busu kra amane ma no edi chefo nyina tem o san so be bodua sofo no so pia o me kra mama mpi o pia o so ba me mo na o di nsane gubo na o ko so na hwe so wa bodua sese ye me se o se bia hye wonia me ni me kun da na chefo no so bia sa o de obofra nyina bra o de me so me ma eda ase me kra me hunu kwa bia so da na mmom anwo sese o de besko na me ni me no kure ni and say asefem o 2019 satia e de sheda eba ani ho sabe monimo ne prince na ho nye gugu so de ba ade o so free de ma no oba na teacher for ne ha ne paradwe ne ma ne tinu fu onunum nya hwe ngwala ta de mu o se se nye o free pretty meeting o ma ne bakra person e reza o mu nibi o be kan o se ya band bia ba na me de ko ma me ma nti sa band de no e wo no me fa ma no fa ma ne ma na o so dizi ata o de ni ma ye former check and pen no me na tena office akasa che no teacher for no otimi teacher for na tem say any bre no ne dressing na ye ni bi na ye kana ya na sem abusia for mentimi to bi ba ho sesebi o tutuni ne mo me kan say ene ma o de ne ho sesebi say de mo ni ma jantra for no teacher for no ntimi nye bi nti no se sa na waka de a on free ya no nya de onko eso on no ba no be ka chen say teachers for mo akra na ana se afi ese na ase sensene madam no ka bi se wo se wo yi nkra na ti na nkra na wo yi wo magi na bibi wo sa ocho insida ono na ewura classroom se o mesem yanko school tantan school fin me no se de mo ba ha me mo ko international school metusia mo ka ono na ewura de fa na makoye me kwa na ka me pesen ka oja nkwa na ho because na me ne nya yiso ne ma no de owura tamba ko na ko di na ti otwe mo koye no smart sen ko free ba ko no P6 no emra nti ka me nkwa no me ne ntwa mo so me kwa de chi me ka so mo san ba sen npa de ya ko atwa on de mo de me no mo ni asem kwa to poma sem pa enkola no o mo timba office ba jesi ka to aduanedi ma me se to kwan bo so me na ne ma ne be mama me wo they come to me mama me no mama muska nti e ma me ne de me ni asem ne mum e comfort with teacher for na tem na ye me ya e ka sa chire asase no chire tinya obo akwaye se o ka me sa da no ne kwa bia so ne mo na ho sese open for money more and so any me totally many price but we be a institution there o ko at least we are sesebi we are bad time on what we did 90 night go crab back classroom o tin fa phone say on e na am approach ma me ne na be kasa teacher ni o class ko tin bo bra ho me fia beje una na so be kasa teacher ni ko kan ayas o di to mo to ba yeso e da to wanim o ne ko e sana juma no e brepa awo for no omunya botema e bre na yeni wa omso ni ho medase hey asem love ni abre madam so e defend asem omna samwa Oforisuo yenche tifo ni arefo na omo do omo nsem na ba love ya ne madam ya headmistress omo so no yenche o bebe omo obi a yesi no Oforisuo wasem na da no aye besepa ne beseko na ba tase ne banim defo na asem no hwa we kan siche we kan wo ye ne ete ya no ya ne wo problem ye ne hobi na nso ye ye de asuti no ne ye de ne fam wo kwan bi so Oforisuo me gidi ye se na no abraba we betwa aka na asem na ye ne ha no ya na ewo mu ne se te asesi ai Ghana ye won nsem bi wo ha no ma obi ni obi kondo da form ne se ya bo no ebi so na da form no ama de wo so pa de toso be ma no oba hyeda ma ye se 7 pe one na eda ne mpra no ebi so na sanim de toso miensa asem si na se wo ofa ho ne ye frew na wo se wo nkasa ya na times nde odi kan de na semba no ya na ye bone poto baby nyame ampata na de woti no okogina ne side me gitum se aha Ghana ha mrebu especially yenyon ma police for de bone di na okoye saade no ye frɛ no ne kasa wo se me pani ni ho ebi nso ade okoye ye no
sabe kwa na panini mu enimu ho hwe nanso no de no ate me panini wonti men kasa police mra ne nkyere sa na police mra ne kyere sa sabe me de yamfa to mpam to muntie kyere sa ade a okoye no etia police mra de me pesa me kan nyina ne se ya ma me headmistress eno ma bi wo a nanka e friend ko betimi ne yakasa wo kwan bi so but also won kasa chese wanya mpanifo mo education ansa no abekasa sese na sama obeka yi utie de ne yenua bae betena hanya obia ka de ebe fiva no e wo kwan bi so nanso fusu edurumre bi etie yi katacho be makasem bi edurumre bi etie fidie so obi kasem bi ne ebufu a me kai fie ne wa obi kasem bi tia no ma me bufu power fidie no so o ka chem so wo mu no ja na ifikura nyanem ifikura enyanem o ka na menti ase edurumre bi wonu mu a yete asese obi ba asese ya na sesebe obeye no ma bi enye na yene se yete fidie so obi timi friend wadi atam opa koka biwe ya beka so mo amotia no mo so man try say ono ufra bontia ba so wadi atemo yeso ye obi de hye e wo kwa bi so ampa yenwa ba ne no ma wo ye nyina wo betima ye we nipa ye defend no ya maami so ampa okoto headmistress ni binu a omo so betima ye because one se no ma bi ye wade bi e friend constitution ye ba stress se dressing ni ade a amanfo do mo me ko school ni ade no ofo na Ghana enoma sesa ho enoma sesa eti se bia school ma bia school we sa dress code we de yemfa akwala fa na ma school me mpasa wo ba wo de bibi e be so hwenim because ampa enkura peke ade eno de kwa bi so no na da ho dada ana udu ba bia obi kwa ne dan a wo na chi no na wa tworo sa ha eni kwa sa de yedwonso aha yemfa jotu nwura ha uko na ko fele gas yesi ho eni kwa se wutie ko itisa no ma no ho yenwa ba no aba wo so wotaye me de me ni hobi but oba ye no ekwan bi so no foso me si de bia metima ka jo sa brotia betima ka jem se o mo ye kwase wo kan obefa so obeka jem me bumfu obetima ka jem se me ye kwase wo kan obefa so obeka me bu befu e wo kwan bi so enti de bia ne ya na edrume bia hwe ye kasa no wa dress enkoyie ampa ne ya adwen wa ba ho ede ne ko ba ya kasa no efiri himfa na sen ye si kasa kire ababa wa no se ne ntale hyem ese jantrani ye kan say because I hope say ababa o betra wo yakola headmistress wo be chen de penny enti bi kura na nke ye chinipa ye se pampataku ansa ne to abeche bafo ye chine ko hye baabi sister ebia dress na wo de best school man nkola no ebia me sote so ana bibi sa se sa kasa wo kwa ma me no ne kasa ye mo so watu ne fopen ofosu watu ne fopen na me bu se constitution be na kire se oho obi ba ho no mfa to ma ngune nan ana on sha so made ofosu emra bia nkire ba bia se chinchira wo ba se wo hye sofotade esi unase ansa na do baba school mo ofosu de duasiasia ye no se enoma bi ikoso ahun yenhwe ni enwu kwaye be fa so o mu se wakasa kire no fine enkoda no na ko school ho maame no ko school ho akwa bi so maame no ko school ho enna ne ye be senso se sabe wonu na school ni ya ne dia sa ne ye be ka no etizanka maame no akwa ye obetena susu no ma bi ode ba no kekwa bi so kwanka ukwa de o ye recording ana fa dance se hwe menka no we so odi matam na nka no na dia dance ba we de kwa ye kama menka na no obetena ha no o ka ne nsem na ye ka bibi se etu fiti ya na headmistress ka se o ye tutu ni u fiti ya pe of so menya so ebia no ma bi koso o se headmistress na sama ho ka no wo se baba wane ba no ka cho mo se kasa ye mu no mo so mo na se afiafi na che se kasa bi koso obi aka yaw kata cho be mo sinti yan ka yaw na obi aka yaw ba de pese aka nyina ne se ade a o kan ya maniji ho se wo se nyon ne pam nkola no endo no so defend no ne mo bebetima sisa se bufuo ba ye o maamefuo bi a otimi kwatwe ne ba be se kura se mo maka kire me mam e wo ho
oso nya na pam nkwala no saa no man na ke ye hwese sanka headmistress ba no se o ampa de ma me ne ba ye obodua no ntimi ne nkra ne nsom ana me ntimi ntwo ma don fam nkodia o de na ka mistake ababa wadi fa ne no se enyo na pam nkwa mu ma me na e na kotwe ne ma de o mu koye ofo so se waka ne saa de a etu nkotwe bebiatwe ne mmom ade ewom a asantefo gidi ewom eduabo no sababa we se no ma se koso ene bia headmistress ankoye bibi se bimbo anka sentia na headmistress no fiti ya ena okeka nsem che na ena baba wan duabo no boy no se na bobo nua na ewuo ewom se bia omayemu ade adane de na emom mi a me bodua no se me ma bodua na ampasa me ye de a dua be che ne tumi mutie ni yo duabo wom but matese se headmistress on so madane but obi bodua nka ne papa mu no mumienu na ke mu gina ho ya ka che so bodua enti no Asem Mpe enfa nsuo no friends and the respect man na nka odon sa bobo from na mpanifo adane ba manya nte Asem se dabra omo no akwa dane se be dane se ye dane dia ne ye dane agu nipa so masi so minim ko omo fa so omo dane sa dua no eti so for so se dua bo omo dia e na braba we the headmistress can dey work here ne na braba baba we dua bo no boy dan because we do school mo no sabe wo so wonya hwe and yes Asem Mpe duasa watale show no se jantrani matufu a wantie ni ade ade so ye be se so obi de ne be school a ne se school mo no Asem Mpe no mabi wote se ko ba bia te se de na make kan ye ma constitution nya dwuma se o dress a de awofo mo de nkora ne be school no Asem Mpe because school bia on constitution o ko bench school ai ba bia me ba ai friend say mama ye bo ko school o ko hono mo a o ko akofa akola e wo hono mo a Asem Mpe emra e de fa akola ho eto ofo so de make kan nyina ne se headmistress akasa oba isu akasa duabo wom so mo so madane a me de na me pese mi hu ne se onyo na pam nkola ne de a etu nkotwe bebiatwe na enna ho ji okay the sciatica expert 21st Kennekodofo 21st Kennekeno sciatica enom tu ase na bibidro so enom di omudwuma na sciatica no enama 21st Kennekedi awaje ewo wiase afa na nyinem enya asem keto akra no se menka nto se yare bibire bia da wotu ase eno ti laboratory ne scan mfidi awodo pi wo bi eno ti no yemfa ye yade enkoda 21st Kennek na wotu ase emfa emayen kuma se hwa overseas oni afa radio no ena bon wo bo ase cancer quarters called junction obi hu no ewo Accra Domi market na sunyane nkranza techiman orofo ye ko Europe ye free ho ene besene e ko South Africa ye tu yade ase ede ama o manfo eno ti se ye kan appointment dia ye muku appointment no e was South Africa eno ti appointment number no 0244915116 0244915116 eno your appointment number ye di ebuku na ya ba wabobo ano pe e was South Africa na Ghana han so 0240 0540311311 0540311311 na yenko nyenkotua ya de ase mizo drink ne 5 chimiza no bi ewudwa so odofo yenko na yenko pebi aponto ne abadi to ni nyina no mizu ene 5 chimiza ebetumi aboawo akone ya se nyina eso 3 eba center du papa odi abadwa so na etu koko ase 3 koko capsules koko master odofo koko no edu nya poma to sa ena koko no ema woposa wani uja naya emoja free mu ba koko no ena edu nice na me kan kire over the counter for say omuso betu akoto no ma beton no ma teso emfaso kolina ke ba danie ba misi e ba ne happy dank yenko na yenkoto 3 cool capsules cool master ne fantu cool no ase 0546107107 0546107107 Sompa chede na duru hobie modofo Sompa chede no aduru hobie sede be ya ema kunafo benya ntoma e de akata o madagya so na enkoda nyanka ebetumi anya aduane adi na omodidi agu omafuru so na omde asere no enuti ena Sompa yede Sompa foundation enso aba yede ebo asafo nyina orofo eyemo ene anwa ene tintomatos ya yebetumi ajepa aduane a eye perishable si ana ase de yebesrew emfa bi emfansi anya se yanye na mom se yedi egu wa akosi buru nya bere no wa hwe ya na asai aba bese ntoma no enuti orofo se yesika sempa de a yemomo number no enso ena egu tv no eni no orofo 0598 5598 02 0598
559802 edi ebeba da momo yin so Tarawa Media anase Blazer Foster ene beba enti ya no ahwedin no ahye nso sanya sa din we mienu bia ensandi sika no ahwe number ni ye 0598559802 edi ebeba Tarawa Media anase Blazer Foster ene beba Sompa chede no yegusu ayeje no odofo se ukọ Sompa nkranza eno commercial bank abro senim obetumi akọ no akọ twurudin na Sompa sunyane so no night market wa ena Sompa sunyane ewo Swami Enom Hotel enchemu ya ena Sompa Kumase so wo enitu emakurafo ene nkoda nyanka no mo hye ne so se ye starting edin twro no momra na mometwuro mu din se be ya ebeba no na oso wanya akonya na oso wanya nwoma akodi bro nyane kama Express Group efrewo and according to seminar yemfa nkoda Express Group credibility was low credibility no e was low papa and until yafi according to seminar enkoda Express Group and mobi produce Kenny Canada US UK yemfa broni krombe na twabo sompo kwa wontumi emfa anko sima no de waduru ho ukosua de kwa wala to south of yemfa nkoda Express Group Kumase wo ha Accra Tema East Legon takwari sunyane tamale bibiani ubehu Express Group wo yato apete e Ghana afana pinu a orofo yemfra wo mo ahoma wi so yemfi according to sem emfa nkoda wo mo 0249 000448 0249000448 Express Group of Row ya going to seminar yemfa enkodano Dank Natural Health Care Complex yanko pechi number 2 ahotofi ena meka mfonam de amount Dank ba yemfie du nan ena wadie enungwase empare no na se de wo tu yade ase no enam san yade biada yemfa nko enwodwo yade stroke de se oda form team se de control de akanja kura no a Dank be mu aduru ni nanu ni nansa obunse ona wo sori akono onu papa sa ena mfidi a ode hwehwe yade na ode aduro kanu soso no ebuso ewo na so ye ho pechi number 2 ni City Life High School no ene bo ho pe wo for yenkowe na yenkutu ye yade ase ahotofi yenko ade a Dank Natural Health Complex ena make am for na me amount 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 Dank ena make am for na me de amount Apostle Dr. Amegashi ono ena de Amegashi Herbal and Spiritual Center ebaye Amegashi si men kan so obebo awura hu no ahwe ba bia yade ne wo no aba hunamani odi aduro no be kan pa abaduro no nyina ewon ho no se yade bibre bia do fosu Aboagye ya menka na yade a mentumi ensa ejimi ene taba eno de oni anu oduru ewo ho Amegashi se men kan sa Kumase wo Old Macro one police house no ene bon ho pe Old Police House no ene bon ho pe 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi ena men kan fo na media ma na God fire Nana Godfire humu pade ene Nana Godfire untumi ensa na okra na yade beya ena ontumi ensa orofo eduru babia utumi se humu no amanfo helpa wa yade efiri humum yade mu firi nkoda birim abesisa biri Nana Godfire so betu ase de amaw court asem na promise mfe ya bowdua udidwa hunhunu ano spiritual marriage no helpa galamsefo mu hiam wo nyina yade kwankro yemfa meda na ukoje visa eduru babia wukunu wopekunu unya bi na dampa ne fom yade epilepsy dia yemfa emeda no orofo se eduru babia utumi se wukunu tete opa eno Nana Godfire ena make am for nam dia ma moa ewo wiase abrabu mu aba ye dia ye ko Nana Godfire ho diabetes stroke asthma dia Nana Godfire o se men kan to se da biada wo ye adwuma eno tino obetumi de hawa mane onkoda da dia baba bedano na watumi aboa ko ne yansa nyina so ebo ho akrowa offense akwantempo no so ho ena Nana Godfire owo 0537309069 0537309069 and 0598709915 0598709915 Nana Godfire NSM kan chosa ade bia dada ni konua dawso bia no ye ko Nana Godfire ho
na onyi emfiri so orofo OCP fertilizer no nsuo no etoto yenko pebi na yemfa enye yekuya yo de pa na nanoma kuyafo afrasa of the OCP fertilizer edi wom dwuma no omsikasem ekosoro pa se udua tomatoes wi ananya adoa anase udua atoko ene ayuo ne de keka ho no a orofo okọ a ombechichiro mu se de obetimi asesa fertilizer no edi agu no baye na se na asodoso no watumi ate na bribra no ukọ agrochemical ho a omobechiro kwankora obefa so na nyoma akonkan pa 0345909437 0345909437 ana 0345909433 eno eye OCP fertilizer no dofo me kanfo na media ma yenko emfa nko yanim eye headmistress enfomso ana se eye lovia enfomso abrewatia Ofoso be ma medase na makachre ya ma headmistress say oyoba panyin and sebi said ya na yenim say when it da ho na say we nipa kan na wo hye edware na sebi eson but dem ni bia na say obi ana adwemu ate be yi wontomo a wo fa ho ahuro ni wadeja eni nachi no Ofoso be ma na me expect me ma me na oye headmistress ewo eye kwada so eleni say obetu sa na mo ni bi Ofoso be ma ene me de me ba school a me kan cho se be hwe me dressing enti se mo fi se bia enkwada no wo mo peke ne mantem enti bia obi from bia me de me ho ye mfato ho me de me ba school na bia mata de a Ofoso be to de bia sa wo yo wofo a utimu se special se bass ne ba na be fa nkwada na wo pentem nti bi wo kra pa be si from utimu se sempa bo akra na wo fa no kra no na nyampa bo e wese odi pia bonten wa mo ani ama ho so e bia tade a wese odi pia bonten no e bia nya no na ade be pie enti se pese bia ye hyehyeye na se owufo a wo ba ho no ne dressing no etimi ye decent na nkwada no timi emulate some of the parents wo mo esunu oba wo ne yoye bia eya na wo mo de best school mo ne bia wo mo ntwere no mo fa mo school mo ana se wo mo fra meeting bi ana se ne text message yetimi nya awofo no contact eti bibi ni ane aye and second of all so be my headmistress nya le ba ne ababa wa love ya so waka search and so many times on TNT den jane life for man go ne ma me ne kura wose wote wan so wote abrocho so wote wochem ne wo ne kura na bi kura waka wa bere enti nya wo na abetete ba bia love ya na duru no enyo na abetete ne benkum ana ase ne nifa enti so ojira ka se bia ne dress enye akwa ye se bia so be si blafo ne bia indirectly no waka chance o ya shawo ni indirectly waka chance o ya shawo ni because what the panties in a shanku abo so what the toma na gusu ba o so what the be na eba o e bia Asem Mpe wo suku mu ho a ka kire se say aha se no me so so nti no ana se bia o ma no muti nwifo a ye ma o mu school ma o mu nkofie eba why ye code of ethics wo ho enti wo mu nim se bia me betifo a eni kwai sa akwada ne de best school na se but so won twere bibia na most especially for so bema sa wo se ye bia school na bia school na ye bia na nkwada so mbeto books ben say dey no me the best school na ka cha say as a headmistress ya wo da school kase wo ya no so muntimi nkyerɛkyerɛ ngu ye friend saying paper so na say muntimi print engu paper tia bi so omu school fees yes omu ntua school fees krampo na books we say no moto na ka cha me say what say awofo no hu nyansa say wose otobuku ma ne ba me ba na ye promotion term e no wo na nim nti no e de ba books na wasa woto eti mesra ma me headmistress say me so so ababa wa ne kasa fi bia bi obekasa ye wo school mu ho and say wo bodua say mo na se afiefi odidi atam say mo na se afiefi teacher for no mo ble pa say wo no obakura mpa ofie anasa nkwada mienu miensa na no mu ofie no mo ankoso mo makwa krampa unsa ofo no eya na ho kire wo nti no ye hu teacher for no so mfaso enti awofo no bi no so a wo ma wo ho so a wa no ple asa wani etranton ya wo mu nipa bia owi ase nti no no da kwa kwaso ya kire for so na ye tu wo mo no ye nkan hu se nkwada ne ba fie krampo na eya ye bere enu ntiri se ye nya wo bi no wo hwe enkwada ne dia ma ye ne a ye mfo buo ni nidi esafata ma wo mu fi se nkwada tete owe na na fom a chekire for na di nyansa ne nim dia mapana e ma nkwada because nkwada no this time around for so be ma ye nya time no wo mu ntena fie most of the time na nkwada ne spend wo mu life no wo mu spend no with the teachers and as a headmistress a wo mu no mu wo school mu nteno me ka cha wo fo no bi no se wo ya de na se nya chekire ni anasa bia wo ba no ni teacher ni complain di a kire wa enema
bi o se wa hye enema bi ba ko mienu miensa mpacho betimi aye address be bia wo kɔ hɔ de a wadaroma na wa ye bibi sa de amaye ntino for so be ma medema no si na maka che school panyina headmistress oda kwada so ele ne se wo ye panyima na daroma ma me next time biem no emma ho kwan se bisa me nam ho na bodam ni bi anase obo obi a no se na ni tia na ni to mu ade bi na so be kasa me ho for so be ma me nya bi obi a na wo se wotima no kasa na se wo hu mi nipa benti bibi wo ho na obu na ni de aguso na abrabo no so akoye de amaye me dase okay enoti asem wo call so ewo kwada so ele school ho no ofo bi okọ ho na one headmistress no enya ntawantawa no ababa wa love ye dika be kasa headmistress no kasa no na panel members so e kire o madwene yenko na ne Patrick natural head entwetwen komosi madu so emra se na yenko emfa enko yanim da bia metaka odwumadi we so se ama me ne wan say yade enipa benya so a na eye yade kuro ya yenko na ne Patrick natural head care complex enko twetwe mo emra se doctor memo akwaba pani pa bibia boko de minti bibia dana kwaso bibia dana kwaso na wonso dia Kenny Patrick natural head complex so yet say na minti bibia ekoso bibia de koso na minti okay dia na womanti for ne yo medasi edika dasi da manyankopon so ama na otwi akwa betua so bi Patrick natural health aye wo Ashtown imrum kageti ho no a bibia MTN for office kase no wono na what is so me kwan na jabonku e kwan ketu bi ne pai kosoro anaka free MTN for office na ifie baako mienu de tosom yensa safie no am na ewo bibia kire wadwene a e fo apom den ho a be patcho frɛ number si na yini nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 number si nyina no fra yaba direction kama na menua waba yewo Ashtown imrumu a kageti ahodo bibi MTN for office kase no no te so me kon da bonkum biwa muton agrochemicals e wa na yewo okay ti bibi afra number se be din komo me pacho eni enko ni general ni obi enya ne de okay me pacho opa wo ache awo ne mma onyankopon de yenkwa che ne a wo kina ada sa wo ye bema ana wo yoba bema be fa hu su akra afa Johnson afa muja ara ne test no ehunu se ebia onya problem bi o post to ana bia obema nim emu kekaw emu tutu ensa bi ba ho ne sane manama ebia o se bi uja wonan o chimpabo sin spita bi fi bema mu ba obama siri TFS no afon ana strength yes atesiri nyina awie ne ehunu hwe a ye fa ohun suo no e de ko afidim ebi ko na se bi wo fa no suo e de beto afidim no konkonti baba kokura anim ne nyina ye nsanso no bia entime ma wo nye den emma boy bema all right otimi ne yirihia ba bibia mfiri mu ma wo ba behwe ho ama wo yo ba se bi o otimi bu nsa wo so me ba kompremienu se bi obohu de bia pantela na wo pantim nsu bi gu nu krushi awie obo se nsu bi na mo na ho na eba ana se bi ade bi white bi na wo se bi wo himfi ho ana bema na de no ni nyina ye niema ni bia e contribute entimi ma wo ma so oba bi nsu ho se bi o otimi nyinsen busumi baako busumi mienu na akra na ba ibi wo ha na se bi yale ni bia kɔ eye na wodie nim nsu akudinam takwa ne tomu ana ano busumi baako busumi mienu ba ibi ko mpo wa wo baako enfie num ni enfie duni awo ne mabi pacho oba ibe nhwe mu nyina de ama na wonya wo ni bi e de ato na so obi wo ha se de mekan wodi kan wo baako afanya ko paye na dum wonya aware osikosi media me wo na wo de wongo dabi ya ready timi ba at any time ntimi be bese wo ne wo yire no ana wo ne wo kunu mu nyina beba na ehwehwe mu no koso wie die sebio problem ni film kwa yema wo hu yema mu nyendu aka ibeba sebio no bi abema bema no ne hu so na apega aka na bema no kwa betima gina so yie omukọ ya bi abe 2-3 months time obete ni je nne hospital ho na mani age bebre
maybe need the end the chakra also obi an say na system no is it here respond to treatment but fans or started by me for 6 months no enra we say me nya akoso mbeba e na no pay obaye football so oh nice nti ne no kura na ono mo ye no answer no wa finance anka okay na wode ba ye na me die me ye film na de aka me de ma wokun aya ni gie oba first one second one third one aloko nti mesraw oyo oba na wo ne mma ana wa wo baako mfie num mfie duni akopɔ ye wadma hono nya ware awo ne mma ɔkyena onakopɔn de ekɔkye nya yinhia titititia ye ma onupa ni bia mo akɔyusu ama wonya ban bia to na so asumdwem bepa chaw koko how pass and hammer obi wo ho a afifiri no every se bi o ne be man ho ne anos ne to ano ho ebi ko pose bi o mfa ntam be no bi didi oja ne nan a ne kokobu no etimi yi ba misraw obi ho okọ private ya ho menua ne su nyina ase blood na se bi office no kwa entimi mba bi abe 2-3 days na fa no okọ ba akopɛ misraw e de wo how kase na bebraw ebe se wani nipa no bebra se bi o omohwe ade a omoye ne sei omohwe ade a chọ de ko akire ni sanwe oposa na ni wo kwa ne minim kwa misraw ebe hawo bema kra de ebekum bema ko bema no bebre wo ha nani ehuna de ne bema ekofom oba ebeje osisi yare pa ebedu obi kwa hapoma na bekuta be pa chaw de ye ma ye dance ni ye ni eduro ni bi e de mama se bi o de ko sra so ade no ewo muja anim Oforisuo ewo muja anim to bannom wonnom ne kumboja mu de ni wi a aya wanim ye ohene o do safa ha bo te na ate because source na ye dey ewu se bi o ja wonan o de tisu no ko ha bo sa ate kokobu ni nyima blood ma se bi o anya hwe kura no enipa de kaya no pa eni anwumre anya hwe kura no obetima nja wonan once a day uyam ntimu biem bra Patrick natural health na bagie broko yisu eye simple eye simple ya on say what's the dimia eniema me ye ho ade na mba me kan wasa oh yes dia mentimi no obo a otubi frɛ doctor me si debe mpacho enya me first adanu obi kan wasa na ya sanity doctor wono nim die no ebi free France ho no kusua abaduro enye se trasa nti dia menya ho adwuma no me kan wasa ama ne se ma ya de pa na me so sa se nyina ya ti ase na de wo ye ho adwuma no wo ya nka patient no nka mo asundje be ba mo ba we de bia obi from A to Z David odom jono because ukoji kra na ko other government hospital kase no a ye wo mo hwe ani ye wo mo hwe aso ye wo mo hwe yem odom jono me specialist yes sanity de kan wasam na ye be pacho tie wo ye bema obemam tutu obemam kekawo tie ni ye enya ba bibia anto aduru Oforisuo de ntia me kasa ne so yese be me so bi adwuma o now no case se eba hospital ho no enipa ne mra no na case na aginsemu ena mewra ho pa manage anopa no me ba nwumi akra mewra ho ma bi free ayaya mankran so ya ono an na nte ba yo waye de bibia awie okofa ne modwa ene jonso aba ti wakofa ne modwa na wie okọ washroom akofa ne urine na o de ba me ya ma sembetena he na man ne mai Oforisuo less than 5 minutes no na man ne skin say na asesa hwe se bema ojonso no sizia minim se ni awo sitie de ke betu be ka se bia cha awo hwe bema wo tra ho na ojonso sizia anaye de katitatu bemem na unisika forget it simple this time no yem fan some no nsiesie bia bi onam chod e se kan no kre e kire nipa obeba no aba nti so kire bi no
ya de katita koto bemam ana wo koyu bema sa wo Jonso na Jonso na ma umfo se bi umfa nkɔhye umami bi a ɔte nkwanche bi ase bi ɔno ɔdwen wo se bayu dabi ubemam kekaw ubemam tutu ensan ba bema no se bi wo kɔ private wo chimpani su fita bi fi ubemam uba ubemam bo pepe se do ubemam si TFS no afon I shrink ayeketwa be pa cho kyerɛ Nyankopɔn yɛ adoma ba mi nhia nyesa ubemam ne bewu na ngu ni nya de rubber count say kim na sika ni ho a Asem kese Asem kese enti ubemam kekaw ubemam tutu ensan ba ubemam no bema wo kyena yenhia yemfa mu janfa odun so won run test mu say syphilis chlamydia UTI genital herpes and because we will postrate na ayekese ni emu odu ne ko yusu na wo tena ho ni e de katita to ubemam say kim ne papa yi anyi me ofre me ba ya na ofre o se ba because you the rubber to be father. No cry, dear. Police, you are never man more fan too. Your bonnet I ask you. And you pass a catitano to you tranum and son I do so need to make a man of what on. Now, wait, see, when previous, so when is the car? This will be a boy fool. Because you said, Dan, I see a bayo surgery, now postrate grand ho na ye bibie free ho ana se ubu sika ubetuba tonu papa ne boarding nyesa wontimi su dadam wo obi no obi a wo ye duma wo konfanoche kwalebu ni ada hospital you can ask because last year yes statistics no wo mu a ye de Robert wo mbema mu so mu ye nipa du a emu nsia ne free mu ena na be fie emu nsia ko ena na be fie etimi sraw bema de wo ha emfa ni agro. Okay, doctor, and I maybe no me bunu touch. Mama fala what do you call it? Numbers no. And tuja. Okay. Your numbers is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 ya wo Ashtown imrum kageti ya hono a bibia MTN for office kasere won na wate so amekwa na da bunkum ekwanketo bi na epai kosoro ana aka free MTN for office na ifie baako mienu de toso miensa safie nu am na ewo bepa chaw udompemu yo ya odebuli twato udompemu yo ya untimi nante untimi nkoto onante a che oyusupuma coaches bepa chaw enu ni biaba ba Patrick Natural Health okay na yema enu ni okay okay na minshira mo numbers ni 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 yawo Ashtown imrum kageti ya hono a odie bibamoto adu chemicals no a one way no ofaso a wabatu yewo. Okay, ya ne Patrick Natural Health ena etwetwe nkomo no na kira kwan ne numbers no odi atodwa no enu te hu behia se ama me ne wan se ya de nipa benya wa na ya de kru ya yenko nyinkotu ya da se de ne zanka ya de radiase ewo asemi se maami nso so atimi aba abekye na adwuna manema akotote ede amaye etumre bi ada bi amka se asemba unya afanu mienu ni nyina okrame utime koko wani manema ekotote edema efa konya we so na machia me am wo faase last class e wokumase bawa one eye ninua panisha omu hedwumadi sanso na spiritus so ehwe dwumadi na bash ninua na ahye so omze na ye hwel awrade nhyira mu nyina monso mo ka ho bi na eso na onyam kase manema enkotote emfa emamo so for maami asem yi asem teacher ni bay na asem yi asem bia asefim na areho kakra mekra ya se tomire bi wa abrabo ne asetena mu a yentimi nsekire damfo ne enka nokora nkyire damfo ne yebese yese damfo agoro
ade a owufuo bi anim ne se so wo ba nipa obetima boa no ama ne mba enya ntete yepa oje madam di etwen ni kunu enu ntina sika amabere enya nyina no mutimi tamze e friend school fees ediko ma wo bi ba so no na age ntete ye wondete wo ba enti obata bi ampesa ne baba ekohwini obaba be shantade a emfata ana nani enwu ade ndi sa akora ko school ba na se sinto bi ba ne ho a aya na ya awofo ya na anu ababa ne beka sa metena ha ka se ne nkomo na ededodo ebesi den na sebe madam bia ka se obanto bugu anka bugu kro na okọ ya na ne bu afu gidigidi no akafo a kiro ze o ya chewoni no abonidua ebeda na abaso obanso so awokọ oba school makobuza asem wosina mikura apetition dada na na me de kofra me beduru ena wantime anya ne fie ena apetition so wantime anko school ni mabra wo ba fie na nko ato ne kwam na wo to de nam kwa so ko school ho so se madam fo ne ka se wo su ni attitude bi a tan a eye no kore ya tukura nyeye because apetition ye nyina enim se eye nsa nipa dodo no ape ba endi wuse nipa dodo m so de be kwa me ehunu se wo de kwhye aduro mpo anom anase ye wonsa wo pe na otimi tode ko madam fo anim de enye nwanwa so o mo se wo hye ntade bi a ense emfra bara samba ye tie mie baako tie mienu a na wahunu ne kan obi asefata no no aka de akire no enkura gu school mu odoso owofo awokọ baabi a wunim se ye wo ma school o so present wo huye na wo koduru wo na sabita frache enkura ni bi hunu se akua cha ma amini a enye di bi am ya mfa nhuru wo ma wo school na wo sole so obata wa wo ma wani afiri atete ma mo manyine na wo ko ma school na atade ye shede dam paso etima hyewa ma ade akọ school ma o expect say madam mpo na nka nche say wo ntade a wo hye emfata ansa na wasagera no nyanza be ne wo wi o ko ba bi ati sey wo be hye nipa hodo o koto madam fo bi o koto teacher fo bi o koto manfra nkura bi a wo ma wo ho bi e wo se daache o mutimi nya dimpa de nante na wa hye 90 wa hwene abubom na de awura school dem e betra aka che se medeme ho emfa ho etemre bi awre fie timi ba enti na udware wo ba from fie kwa tentini wie na sebe tafracho wani wu ade a 90 ye he empo epie freedom de be pra compound house o 90 o da solid de be pra compound house yan hwe ma no mabu omo nim ne omo ye no se ukrunsi ni fie na mo nte flat bi mu na usi be pra bonte a o da solid a 19 ye hange no ape short ni kabi a kono no so eye wonu ukunu nti wape otop bi asi so no wante asi fie na bontene e de abepra na utimi di we freedoms the all kan yamba etimi tisi fie abontene tre fie abontene tisi town ma nipa hu e tra town wa ko wura school wa bodam de ne how no atwa say madam bi na emetu fo so wa hyehyɛ de ne mfata na dabra wura fisa nkura wo school mo ye wo school ni etimi hu ya madam to ni omo kire kure nko yetirim ye JHS ya madam bi bai kokokoko ne na kokoko ne to tem wo twere board so anto wo so yetimi hwesa obawie question obuzie kura yenim enani bi aba nkura nim ne yekoso edintrase mfade we nko school metwen se madam bi na emo wa mane ansa na asem we sebe o ye na ya na enye fe ena enye kasapa so obi be kasa obi ya jantra ni but se otimi tu sa na mo we ya nka njokra ya dwumi e bedwene yate Sompa esi e ba adwuma na ma da sori afa me 9 to aba be gina no I can say me de me hundi sebe me mo da ma min tu za na mo no wa you no fu nyina gu abonte abetra TV so de be kire hwan wo be yam paso ngomo enkire buo ndi ubu hu a wa hyehyɛ de kire awurade asam se yemfa ni ewu ade nhye ne yefata edi wa akora wo hye atade a me wani wo nka nto so bia na me kro no ene ne amhyei emu abira se bo abira nso a na wa adwene ho na tu anamo esefata saa na wote on sani su na amane content international school grad e mre wo ho no wa security be wo so unya obanie wa na ade ne kwanzo be wo wasi abonte edi officer se asu ya madam akan okokotu saa na mo no empempi ofa atade bia odi si abonte mpacho so person look attractive ya na nya saa na ma na ye keka no me wo fa se nkramofoi
shagon ni besi ni nasi twan nanso wa hwe atade yoyo nim no kura otu ne nan ba ko a unzo obai ko wa atade mu up to ne yetimi se omope unhunu ne na ho so be unzo efe once sane sunamu ano na afi madam no se ebo ne kokko wa yo ba tampa sabita prata wo hwe dodo na sabi obi a wo hwe nwan so na odwan ba ko yare ozo pe duro ma no ye ntiatia adwan no ye ni dwan ne nko enye yi yare na aba ndi ozo wa na control hwema yade ne ko ne ehunu so oyi odwanwefo papa ndi ebesre se sa na mo na otu ye ne ade no emmoa ebesre ebasa ohunu ko fa so akora o mu nyina ye wo individual differences ye wo bi wa ye kan se bi kura ya won Ghana ha ba bi ekọ wo mo no mo su no sa na beba ndi ne bi wa ya antete ase a emmoa ye obi ti America obi ti UK abona sum 3 eye normal ewo ho mo eho no ewo meaning se yesi akora bibia what country ni bi akora abona sum echezo watra 18 years into oya ade emratimi di ni mane yeye into omumra no to odi bewura ha no owura so de mo ni fere ye bia onim se echire se wadi 18 ene wode koro it is a deep and the best school en chire hwe sa ko chawe nya no ma chire mo Ghana for se mo nte sa na nkura na hunu se wuhunu obi de sa en cheze koye bi na ni krom se na chire enya se chire mo so ma ya ntwan se obi bu sha asmade onwuna so dem obi a hyemienu wa ni hwenim de ni kwa so oba abra ni krom e woni yemini ye ntijimi so ne adoto ne ma ne nkonko ya nim ya okay de mi kura mi nim ne se sabia ku sabia nyado Panama besaka sewe na die nim ne se ye ko JHS ye de na ye SB no JSS sa anu bi na mko ye na ye na ye wo subject bi a ye fa no cultural studies e kire okwan ya obefa so a obedress ye e kire okwan ya obefa so a obekasa empo tribe bi aduane a wodie echire enonte Ghana Education Service ahunnim no na wonim said dabi nkrofo bi begimi wokwa bi so wo mu dressing enonte na ne yepese ye kire said ya manfo besi o mehye o montade afa enonte yemu say ho say 1990 ana 92 no wono ye tete wo mu frifie o mu ani ate no kra no o mu mfa mpia bonten anu tia kwan bi so no Saudi 90 no kura pia bonten na bema bi hu na kokom bema bi hu ahwene kura no a ekwan bi so no no kurugura kokobo chempe ekwan bi so na wo de 90 afirifie akosuku wem ekokoba ne sa no a na won tete ankasa afira busua mu no ugu maame no papa ni mu asia won tete wo fom anu tia kancha baba wa love ya said Santade no so obunu so yoba no yoba sima santade no ma won hyebiem yanka zem obi santade tietia nemom sa 1990 no eya atade bia ewiasema nyina no me bedi adanse ya santade ya hyede da na si den na wo hyede nkoda ko suku fine mema hu obi a on timide 19 bi ya drive e de ne mako suku but on si form enu ti madam ko kan we ya umini yakum ekwa bi so se madam no no ma me mfie esesa so a safuo ne betimi atufuo sa madam no ma me mfie esesa so anase na ni afia ono otete dodo enu to betimi atete wafra efri se ko ya onam so anye enu ti no sa bre no mesre se ababa wa no dia akwa sie nyina no say dua ne na na ya yenhwene na ne mfiri ho eno ne yesie yemu ade firi ho na masre madam say eduru baabi na so obi wo ho ten no na wantena jano mane nchianko no wekwa akotofra ne amaniem eyo no anasem na nkoda no ayi isi wo so onyi wo mo school bi no ma me mesre wo school no di abide ya wa akura wo di akuo tena duru baabi anyo de abiem eni ense teacher fo wo school ho se wo ye na adwene se ni kunu no de nkoda no beba school ho biem dia wo se eje nkoda no na omusua de ifiri se sa nkoda no ayi wo ma free school wo no me Ghana japade ekwa bi so no enyo ma wo fo de abiem
intimesere wo saa kwa ne so na yenye wo mu yakọ ne ye enka chi Herbal Center entwetwe nkomo simadu so embra sesese panipa memo akwa aba bibia boko de adaroma bibia yeboko da bia no ya na menne adokotafo edi anhia ma asem a meta kan se ama me ne wan se yade nipa benya so yade kuru ya de na nka chi ewode ma na anwumire. All right, the edikan enchiasron kunkomo obi bia otie afidikese na osanhwe afidikese menua on se de odi kan no ade a ya pa yare na akan kasa mu no ye wo edin wo nsanso wo nipadua so eno nti se wo hwe edin a me papa de to na duro na enka achi ebeye yie. Very good. And it is said your condition not here a trese enka achi. It's never too late. Good. Ana yare bia no e wo se wo te yare no ase ansan wetimi asa yare no enti yare a won hye dante ase no untimi nsasa yare no eno nti se wo hwe enka achi Herbal Center your product miensa e wodwaso na Food and Drugs Authority age atumu no eye eduro wanwaso a ohaw bia yato din se etimi no etu ase enya de a esoso and it is obehwa ye wo product miensa na sa product miensa ye wodwaso yi de di kan eye enka achi Malakiel ye eduro wanwaso a etimi sa ohaw bia ye friend malaria typhoid and jaundice. Na menua said de da na wo kan se wo hwe o man Ghana mu a se yeyi akwanhia efiri ho a ohawa etimi kum ni papa malaria malaria kum yen enti se wo hwe abrebia no Ministry of Health ebo dewuro mpo eche mosquito net esan se ye reti yare a ekum yen na ye hwe ekwan malaria faso na mum eye very common na wo se ye bo ho ban eno nti hwe a ye che net na ye bo ho dewuro ye de car enanti ebo ho dewuro we na ye tena ase na ye se na tete no say na omo ye bo ho ban because abre no na net ni ho nanso na ye ho eden ze de na wo ka JSS foi ene akoye JHS eno nti bibia no nso ya bom ba so obere kane no a na we ye no agu adem na wanom bi obekọ school aba obekọ afuom aba ni nyina obenom bi but ene ebi ni se wote hai ebia na ho dodo unya bia nka obenom obeye dei age se enka yenya de ye betimi apageti ni kama na ye no yie eno nti se wo hwa se de na kane no eye nubra ne hahan no ene ya package no kama e de ahye tuom e de aba nti ye di hu nkomo ye hwa se de malaria ne nkomo ano omusu no omoban etie malaria no se wo hwa obi se o mosquito net woni dem obo spray o yusu quail now so still nipa adua kwa na wo no eye nsonsono ye eno nti ye wo bi o no ma obe diagnose no na malaria parasite no o ye positive na wo mo ye positive no se mene no eda ha ana se de o ye negative ni positive no da na entontom beka no a de ono ye positive no automatically the next day obe start malaria symptoms now so de ono ye negative no opa mantontom no nyina megu no so nwe no ade se eche ansa no wahu na ensonsono ye da omumienu ntem biem ne se de ono ye negative no se malaria no ka no ho na ya nyentem amfa na nkwa ya resavia ana se ya nya dro papa bi ti se enka achi Malakiel odi agora obeto ananom ewansi edo na no ayeden na se de malaria nkwamwa no te no se eba ahyensode a obetaye hunu ne se ewo ho a ho betimi adodo na ho adodo no wonu betimi ato wonu betimi aba ye nyonyo no aduane si wo a ye wasenka wudie nanso ntimi ni ye toso mienu sebio obo betimi afro ama wafe kakra enam so bema wo mfe abaye wo ya oho betimi abaye hyehyehye sima pepepe na wo esan de wo eno nti wankasa no wonhye da hu nipa dodo na susu se malaria yare a aba ne so na wonhunu kwan a efa so ba ye nti no na dweye ne se esunsumu yare dabi se wohunu sa hyensudie a ye kan a adura ewo dwaso na ebebo watu malaria na se eye enka achi Malakiel na me nua wonim ye wo yare bi a abri bi a ohinta malaria na chi esan se ubenya sa ohaw no bi a malaria hyensudie no nyina ubehu na ubehu wi a ono ankasa so abeda ne ho adi ade akyerew sa yare a ye frɛ no typhoid
na typhoid no emoawa no ye from Simolina typhus na sa Simolina typhus ni ye moawa yetimi nya omu free yaduane a ye die ensuo bi a ye benom nanso ansa na no agye se obi a ono wo typhoid moawa no bi na jana mu sabio ene ye benya saa enkwamwa no efiri na ejawa wonim se de na wutufu yi enya de se ejanan yedi sabi na ye den na obi owo typhoid moawa na jana mu yakonya efiri eno nti abre bia se menya big platform like this na me fa fidikesi esu atu nipa dodo na afo se medro no ewo hode nanso ne ya wunya nya bie no bo wo ho ban na wa mesia yare se de mfitiase wo kan ye no efiri se ye wo baabi wo ho a ewo se nipa ugya wo nan se enye baabi a ya hyewa enkoho ebia na wankasa kra no un diagnose wo ho enhu se wo typhoid moawa bi nanso ubeko baabi na wakogya wo nan yanhwe ogya ne nan si ho no ma na nwansena stop bombi be si so okofa ye no yaduane na edi si wa ye nso ya ntimi ankata so yiye na aduane na adwo ntini nwansena no ba ya no prepare ne nsam di gumu eye nkwam wa homfo wani hu ho mo eni ntu so ba ekwam de ubedidi no wa dey wasori akọ automatically ubeba be affected na so benya sa typhoid moawa yi a wo so aba o ebia na se bi okọ agya na so wo siesie ho wansiesie ho ye e kakra bi aka mo rem wo namfofo anu omo beto nsa didi wo ahoro nsa de na ka omo rem na e enu ti unu omo ba beto nsa didi a automatically abe affected omo so timi nya bi enu ti na abri bi asa wo behwe aye se wo beto aduane mpo wa abonten a e wo se wokọ e ma ye hwehwe nipadua kwa nu hunu se ampa wo qualify se wo ton aduane no wa abonten efiri se eye yare a etimi sai na hwekwan ya menu aye fa so aye di nkomo yi e bia na nsuo bi na ato na susan no akọ akọfa di akọbọ subonten bim ekobomu a ya yesa no mo anafo ho no nso automatically you be affected and it is a washer typhoid moawa ya e ba ye nso na ebetena nipadua kwa no mu a one obetimi abobo nso ho tokuru na nso no ho motokuru kura menu anwode no te sen na typhoid moawa ebeba wo so de to so mienu omotimi ma obi be ye anemic say ye ka anemic a me na bi tie nti ye breaking it down oh yeah anemic ne obi a ni moja so etete ntem ana ni moja are na sam kwamwoi etimi ma umoja abewe na se obi mpo ameo ana se ye nwunu amfa wankwa yaresa bia automatically udi agra obeto na nanom e wonse do wei na ye chew se adura ebeboa wo na etu typhoid na atena wo so ache na abaye chronic no ase eye enkachi malakil ba beboa wo na typhoid na atena wo so ache na enam so ama mpo se wo kosa wo kodwo so a na emi akoye te se emoja bi eba no mesrew aduro wei ebetu ase ama ho atọ kra na menua se de malaki wo bo adwuma yi na nipa dodo na ebisa na yenso aye wo join this name se wo hwe typhoid moawa na senso de na wo hwe malaria senso de na wo hwe join this ya eya ade a ese enti nipa dodo na nhye da nyedai ehun sonson ya ewom na ye brenu nti me kanfo ama next week ye ba me breaking 11 ama obi abete eno so ase na join this nkwamo no ba oso a one etimi ma wano beto eye yellow wani kosua yi ebetimi abe yellow pa na se nipa ne se okogu nsu a wanhwe ya obeka se anwa na ohwe agu eno nti se wonu sa asesudie we na ne nyina akiri no ewo ho ana ho abe yehyehye ewo ho ana ho atom ewo ho ana awa abedew emfifre bitimi betew ewo ho ana ateko wonu num nduro ekoya na asan aba wankasa wonhu na adura ebeboa na etu ase se ye typhoid say malaria and I join this enkachi malakio menua yabre ne yabre yanhwe ntentem na yemwa MP Mr no so okay MP Mr duro nwaso a enuro mu nyina MP nie okọ parliament a ordinary na hwinta sem ewom ne say MP capsules aduro a etimi boa emema dodo no a na ye wo ha obi a etimi ba obema so na esan ba oba so na se oberima besia sa oha yi a ententem no a obema ne hunu ne de entem nanso oba de ebetimi adi mfinhia mpo na onhu ye nanso ebi a na ye oberima kro na one ne di nhyiamu no enam so na ma no behia nanso wahu obema no de ne de ache kra ye na wotwe acha abro so na wotwe obehu nanso oba no de mfinhia we ye de nam nsan yare ada ne da ye koso abohu dewuru ye oberima bi o wa ebi abre bi atwam eno ne oba bi kodi nhyiamu enam so ma enei ne be ma sabi enso bi firi mu ba na sa enso ne firi mu ba ama be ma no mutimi hyehye no ewo wa na be ma na efon
be ma ne phone a phone no nti afon ama enei se oboso asesi asabi no wagyamu wo ya abrante wo ya me papa ebia wo hia enam nsan yare bi enam so ma nsansan timi begu nantem nsansan begu na wo be ma ho sabi ama be ma na phone pa adura ewo dwaso na eboa etu sa infection nase eye enkati MP capsules MP capsules ene ne mixture eba beboa wo na ebia na wonim ba bia ade ni firi ankasa won hyɛ dan hyɛ ne nso eno nti me say sa abri bia wo hu ade bi na wo pɛ kwan na wate ho asɛm a me de me number to dwa wo de frɛ me na ne won ti ase no mama sa opportunity no we no consultation fee okay na watini anonom bi ama na bo what if you man to dwa ye bre no all right ye bre ne ya ye bi intentem na ye mowura mixture yi mu kakra sa obema ko jasa infection ma oba automatically oba etimi be ha no na oba wade wo ni nipadua kwa mu a ye frɛ no extragen progesterone eno na bo ama oba bobo no fo eno kro ya na bo ama oba bu ni nsa eba yie anase emma yie na sa ade ya eye estrogen progesterone se ebe ye imbalance automatically oba wate nka beti akọ eno nti oba ebre bi atwam na nsuo bi firi wase ba sabi na enka kakra wom ensansa atimi begu wo wase bia na ebie wo ne ba machi a onya atenka no adura meka mfama eye enka ati MP mixture ene ne capsules enka ati MP mixture ene ne capsules ebebo ama won sabuo na emba no abaye mesraw me fa afidikase esu atufo se self medication nya de ebebo wa wo de wo pe kopa duro bia be no ma doctor ni bia nka mfo ma wo no eya no wahwe ne ye ebia na wo mpese wunyin enam so ama wano num nduro bi enam so ama akofa ensabuo mu haw ede abrew adura ebebo ama won nsabuo natimi abaye eye enka ati MP mixture ene ne capsules ebebo ama won nsabuo na abaye na afe wo ne ba mahia watimi anya atenka ebia na adura yi upebi atu aton se upebi atu aton a eye adura Center for Scientific Research into Plant Medicine aye hwehwemu agiatum and the Food and Drugs Authority agiatum enu ti heba shop bia ubowura ma ubenya bi je number yi abra bre ne ya ye be no me sori ano no enu ti ubetimi afre me na me no wadi nkomo ato aso wo ho wa efi se wa wonim se ye bre no nti number no ye 0244 83 another 83 94 0244 83 94 0531 594 440 0531 594 440 Minua adroi babia ubenya biato na open no dodo atu na wo wonkran ne mpetemu a Accra yenko Okanshi drag lane ubenya bi atu ewo Kobedia heba unyako Kobedia ho a wo de dodo bi a obeboa ama watimi anya bi sanso ena kumase uba emroma dani ho ubenya bi Coronac ubenya bi Fred Mens ubenya bi ukọ mromu ho a store akesia eye heba bia ubenya bi sanso ena ukọ Cape Coast a ubenya bi opena heba okay kaso a yebenya bi Trap of Judah Ashama yanko Ekus Tema Little George ewo Community 5 eho nyina ukọ a ubenya bi ato sanso na sunyane ebenya bi ewo Cap Heba me sorry je number no na ye ni nkomo ento aso ewo ho number no ye 0244 83 94 0244 83 94 0531 594 440 0531 594 440 eye malaria enkachi malakio na se eye infection enam san yare dia eye enkachi MP mixture ene ne capsules macro next week yebedi nkomo atwaso okay ye ne enkachi heba center ena etwetwe nkomo no odofo afi ene omo aba eno ti no sabri no ye no omo ebedi enkita ho papa eno ti enkachi fo no nyame ya adoma ne na awotwe no ye do mbe wura mu ntam anya asem keto yen ko computer so dwadie emra sisia
Abode, ade. Senior man no tutu no. Oba mi ntimi kura. So wa tutu. Ayo senior. Me dey ade a dank eba product I am ti de bia me na ma. No mu no chef. Dank eba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. Ene o say what problem there. Senior. O say dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey yami sha. Come on, do back the dank eba tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Me nye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Madam fight okay na so say. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dank fight okay. Aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti astate tele. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu. Freyen e wo 0244 017 556 ana 0266 593330. FDA ajebedi nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Fifro bese na kase. Edie na betimi aye. Duma chede. Na nyi so nse yere hweren. Yere hweren ampa. Nti e bese wa henso wo dihie bi so ye de. Ohweren. Reality show ye de aba. Wa bofa ne de no betimi aye. Wo betimi acheche amamre ne amane. Ana se wo betimi akratete abokos. Wenti na trobia santiko tokokene. Na se titu afebia otusu mienu. Shafo hele. Bafo opoko achemana. Odikan. Wo bebi sure se. So ma refu kom hena bena. Wo ye wo chabase. The Pekil Farms was Sompa TV. Ne Sompa Radio. Be aba cultural center. Jobrim. Eba Pekil Farms. Let's share the obit me. Date me. 20th October. And I last audition. And I have a beer will be an Tutumeka Nebra Culture Center. Onyame frada wo so nanso honam wodin fasikasemu wo fam a entimi ma wonku nkodru obotai ne ho ana akwanya subi mada na Grace Fountain of Life Theological Bible Institute edema wo ya dupe dosuko wo Bible adesua ne nchirechire mu free ya news kabia be 3 months 6 months and 12 months intensive courses ebema wanya international certificate in Christian ministry, international diploma in theology and international degree in theology. Ye ya ordaining ama wa be pastor, apostle, prophet, evangelist and a teacher. Ye wo madina hachu kasua tema La Paz and Nungwa. Fre Apostle John Elvis Ofosuhine 0244 660785.
Chale, afia batu idie. Majia ye bebre pao. Me who de meto amanimpo. I don't know who the other Tomano. Uye, make policy about Mama Sorry Beba. I think so NDC ban. You be bien Juman kitten. Me say a branch executive na di omo be jim. Say akuko na person share poultry farm ketu ebi ni ama akuko buono ni ton kuko na ma. Ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama. Hey, na rent na mosre. Onua nyanto boasie. Inti wenti na papa ne se yento abama no. Aba, papa no onsesan ye kra. Dada noa. Mudie, ma yentie policy bakwa Dr. Baumia. E ma ye mebunu no. The person mebunu yenya ejuma aye. Jobs will be my major focus. Now me be training 1 million youth in digital skills. Enya nunku, waso be bank ama nyume nkuma. Se ne be ya omuso betime bi omunyumem na ma fa ye mebunu no. Osan so se, obema ya to ade enne. Na ye tua ne kakra. Eno ne credit scoring system no. Hey, sa? Oh, enya nunku ma mesa just oba konka ho. Osan so se, odi ade aye friend no buy Ghana first policy beba. Eno no, opese Ghana fo nyuma no mu bie. No mutimi fa ye mebunu no. Wow! Sisi ade. December 7th abatu no. Minim dia meto ama no. Dr. Baumia, na meto ama. Ani board solutions na Dr. Baumia say, odi ba ma mebunu no. We ye mu nketu akra. Me kra masisa ma adwun. Sisi ade, nya de meto ama JDMP. The board solutions man no. Onno na meto ama no. Mo, minia wa ye ni nyina. Afi we de Dr. Baumia vote no. Yemfa ncheche. Ende, therefore de yemfa ncheche. Vote Dr. Baumia. Number 1 on the ballot. Okay, yefa 1 or 2 calls we na ye breno nya ye be 055131 055131 0548 na ye kwhwa baba wa love ya ene madam no case no na ye kope baby enda hello okay yey Nigeria masumo kuchi ye breno no bread crowd ye ko baby I just see me no ya gene say the school no e abadia na nta no say abani to na administration credit di say eto bi ku yi shikakra mankra no di ko pedredi kitese say dani kai ona na di na ba ti bi esenze o de shi ma mi ma baby I just say ke ko bono o ma mi penimu akobo ho ti administration onye funso mi tu sa fa baby no sa ababa we ku anya dia ono so anya dia fa baby ti be say en kan se ndo pa jomba onye nko no school nyandia dashi no okay hello na yensre headmistress say enkoda no de e wo se yemom suamoma so papa ne bebo ha nko ade a e wo se yetimegi wo mu e wo school ho okay yenko hello baby afrefre wudi Dasha the first for the family manager nana yitio Dacho me bo wa fanu baba so pa tende fa de si chana aje na me pena sa me pa ya de ya me sina no kwaso anye sa okay hello yankoya so de akono Apostle Continuation Church anomaje mpatase akoko so pese wo ho enomo Pastor Stephen Odru ono ena sabri ye so de akọ odi nyame asem emu hwam